Pamagayam, please share this program. Share. Tapno ado tayo kakadwa ti unos ti may sakit guduang oras. Saanin nga may salang oras, nga dikat 1.5 hours. Alauna, aging ganat alas 2:30. Kaya kasama tayo alas 2:30. Aging ganat alas 4:30. Sumangbay tumiti KIK Problem of the Day ni Nemris Jr. Tandem ti Senior and Junior. Dito yung Nemris Studio. Pabagay, minti nga rin hiruking iba sa riti pakasaritaan ni Lovelin. Iti San Juan Ilocosor, iti panangisurat ni Amante Pagaragan, iti Badok Ilocos Norte. Sagudayan nga rin surat, idi kalman layan. Idi kalman laeng manunemi amang angay ti kalay sami kini Nazareno nga asawa. Ngagbalin nga asawa. Nakaragragsak kami na naruna kanyak manunemi kan maragsakan mat nagitinaganag kan kakabsat ko. Ngamin kayat dalaunay ni Nazareno manunemi ngagbalin nga asawa agsipud ta na singpet nagaget awan manunemi ti daga sa damag ken kuana. Tamanipod idiubing kami manunemi panagdakkel mi kadawan ti madingadamag ko ken ni Nazareno kaputa nasingpet nga talaga ken nagaget. Numampaysan kami nga nagraduar ti kolehiyo manunemi ngem naragsak kami. Agsipot at pimpinateg kami ken ni Nazareno. Kalpasan nga ti kalaysa manunemi inyawid nak dito balayda. Siyempre, siyak nga babae, iti sumina, kanaginagannak kaniya, kat iyawid na, ti asawa. Awang mati problema, kanagiti katugangak, kat ipagkayong ko, kaputa, o gusto ang takmet nga siyak, tinagbaling asawa, ti anak ken kapsat da. Agsipod ta, no nasingpet, nagaget, ni Nazareno manunemi kastamet, iti kinasingpet, ken kinagaget ko. Ididumteng ti rabi manunemi kas gagangay no mampaydal na duwang atawan ti relasyon mi idi sakbay nga nagkalaysa kami. Nagpatinggalang idi manunemi ti holding hands sagpabinsan nga arakop apapagapaman nga pinagkinage. Ta inyor uray mi manunemi day tangal daw nga panagkalaysa mi. Ngay ti karabyan na isun tinanay nga nagpanangisagot ken kuana ti kinabirhen ko. Ti amin ko. Kidem ti rabi, manong naming kada di nga rabi, no may kasta awan ti bulan, ngem narnuoyan ti bituwen ti tangatang. Wen, iti kwartuna, iti balayda, manong naming nakalukat ti tawa. Sumirsirip dagi ti bituwen, manong naming isudat nagbaling nga saksi. Ti anyaman nga ramidan mi kini Nazareno. Wen, nakaidep ti silaw nga medyo naranyag agsipud ta sumirsirip dagiti bituwen manumnen. Naranyag nga makita ni Nazareno ti pagkabuklak. Idi tayo ninutan nan nga katen terwatek manong kunana kanyak. Jovelin, agandap ti kinapudaw mo. Napudawak ka di kat gagangay lang. Ngayon para kanyak. Kat talaga nakapudpudaw kayo dito nga rabi. Sika kayo manggi. Una tanarwa pumat itataltan. Nagagat ka ngagmula. Ita, agmulak. Iti saklot mo. Agnervyos sa kidida mo manong nemi. Tagpadpada kamin nakasla kaispas nga yung maladaga ken Nazareno. Idirugyan nan nga lailuwen tinaduma-duma paset ti bagi. Iti kinapawot manong nemi ti panaglanang digiti lips mi. Nga nugsina digiti lips mi manong nemi ket alalawen mi ti anges mi. Sana yung sublat ngayon pababa digiti bibig na iti tenged ko indagas na nga kininit basit ti pidit-pidit ko. Sana yung pababa digiti bibig na iti barukong kumanong nemi. Pinalubos sa laing ti asawak tanya nga rod kadisura ito'y tirumbeng aramiden digit agasawa. Langro na no asawa kami. Narugsot itong galmay sa manong nemi
napigsa dagiti asog kanang areng nga sumungaw kadagiti bibig ko. Langarudan manong nemi idita agkarayam ti may nga takulap na ket addamaten manong nemi iti lenglengdak akweba ako nada. Inasak na ti kaladdaan nga narasay sa nasinapol ti ruwangan manong nemi ti ruwangan ti saan panaluktan nga kuweba. Adadan manong nemi iti panagarang ko iti giddanan ako rengrengen manong nemi tiya bugbugtong nga perlas iti ngatuwen ti ridaw ti kuweba. Sana igiddan manong nemi ti kaslamaladaga nga agkinit o nagnutnut iti barukom. Ti sabali nga naramid ko no dinagasog ka nagareng-eng manong nemi. Diyaga mo no kasunod kinapaot dayta nga romansa. Ta edi, ta insublat kumet manong nemi nga siyakmet tinanglailo ken kuana. Noan nga tinaramid ko, punoan niya tinaramid na isumet tinaramid ko mano. No itay kasapsapulan na ti kuweba manong nemi ngimsyak. Mapangkumutan nga patpatpatan manong nemi ti batuta ni Nazareno. Naging ka namin pinsanen manong nemi apinisangan ni Nazareno ti talon tik ikutak a kiniberhen. Rimsuuden ket nakastrekan iti uneg ti kuweba manong nemi ti armas batuta ni Nazareno. Manong nemi nakariknak malang ti saem nga mapagapaman laeng. Tanay di nga agpatnag manong nemi kaslasaan nga mauma di kiti bituin nga sumisirip iti nakalukat nga tawa. Nga sirken ti nalamis abuloy. Nga mangsibsib kuma ti darang ti bagimi kina Nazareno. Ngem saan manong nemi. Takaslasaan nga masibsiban ti barami. Kabo iti day di nga nagpatnag. Na itukit ti may sang anak manong nemi. Agdadagsan idin manon nemi di marugyan maten nga patakder ti bukod mi nga balay iti metlayeng karuba ti family house da Nazareno. Kat orin no dakkel idin ti tiyan ko manon nemi sumursuro takpelaan ken Nazareno nga mapaitataltalon tapno mga sikaso kadag iti mula mi. Takasapulan manon nemi ngagmula kami. Agharvest kami, ngaglako kami, agurnong kami para ti masakbayan ti anak mi. Nga adda pa lang iti tiyan ko. Iti pas ngay kon manong nemi ti maysa nga maladaga nga babae kastaon iti ragsak ti asawa. May sakon nga ama, Jovelyn. May sak matin nga inay di bailaeng. Emita, rimuaren. Babae, sabi ko mata sumarunon to kit lalaki. Tapnadan tumaten Nazareno Jr. Roselyn tinagan ti anak mi manong nemi siyak tinangipanagan ken ko ana. Iti pa nagdakkel ni Roselyn manong nemi talagang isot nagbaling inspirasyon mi tapno isakad mi ti masakbayan na. Nagtultulod agpadpadang kinagagat mi iti asawa. When naging ngagbasan ni Roselyn manong nemi iti elementarya. Tunggal malpas ti klase manong nemi at damit la taawaten na may sabit kan kuha na amaipin kan kuha nga ribon. May sa isuna ka nagdaadda iti top 5 manong nemi ni Roselyn. Nakaragragsak kami. When awanin sa pulim peti ka naragsak mo. May diadan iti grade 4 ni Roselyn manong nemi. Di madlang ka din ni Roselyn. Bakit? Nazareno. Baka na ikari nga may salang tanakta. No, mabaling ko makit, adamat la adin na. Kita mga kasapsapol ti adin na. Madla bakit kita ko nga kumaro, bakit mapanayayamin di kiti. Ubing misuna. Baham, ikarakararag tayo na habad Diyos. Nasabi ko mata, damit na kapsat ni Roselyn. Bakasyon manong nemi Sabado, adda ni Roselyn nga agbati dito balay na masapa kami manong nemi nga mapanititaltalon ta danasken nga sikasuin mi. Anak, ay, nay,
Agbati ka dito balaya. Mabayag kay ka di. Saan ka mga mabayag ta? Basit midlang di asikason mi kinitatang mo. Nakas pakarikan ta. Maladaw kami. Among matendag luto. Agluto kan tulatan ha. Ora kita insuro kang agluto. Manong nemi imbati mi nga rod ti anak mi. Iti balay mi sa kam simmalok iti taltalon. Ti amo mi idikat alis to mi lang aramidan manong. Ngam nagrikat mo't gayam. Ada dalusan mi kat nasken nga madulusan. Ken na masukay. Ngam nagrikat manong nemi. Nasareno ka lang. Ibagam itay nga alis to laeng. Nagkapeta laeng. Ako pa'y pandisal nga impaudag ta. Mabising ka makat. Sino kumatisan ka mabising? Ala, iring pastan. Data dito yan. Iring pastan sa atin to ang gawin. Nakapudpudo tayo manong nemi ta agtindigan ti init. When? Hindi man pas mi manong nemi itlangadik ti baka alas 12 pa yun. Pasado alas 12. Hindi agamit kami manong nemi sa taonin nga dari po si Len at me. Lagay na natapilang bakit dito ikit ti karayan. When? Agdigustan. Tapno mabang-aran tirik nata. Uy, anong digos kag matuong nagdigos? Basta kahit ko nagdigos. Ay, Nazareno, mati ka no nagdigos. Mamati ka mat. Basta kahit ko nagdigos, nakabudpudo. So kahit ko di mabang-aran tirik na. Nagdigos nga rodjak na anawa ti asawak manong nemi. Kalbasan na, nagkawid kami. Abag sumat manong nemi, makaluton ti anak mi. Ala, nagbay kayo ang taang nang. Di ka naya apagbit kay lang. Ay, narigatan kami nga ng dalos, ng sukay, ng rukay. Nakatangtangkan ba't kami? Bali anak, ala mga ante nga rodin. Sige mga ante yun. Nagsasangong ka mga nangan manong nemi. Kalbasan day ta, kargat ti asawak nga mapan, agpaldag nga maturog. Iti sigurok ti kay mito, iti likod ti balay manong, tadapabag sa dyan. Nabanggo kinuyog manong nemi inikak ti pungan. Kalbasan na, nagurok nga dagosan. Mas naturog na. E rin to siya, imuli akmat iti balay manong nemi, ket iti papag, iti datar nga kawayan. Sadya ko latang nga inyed da, tanalamis nga ron. Diya ka mo manong nemi nakasanot kapaot, iti pa nakaturog ko, iti mangag ko, iti pa nagparayat ti asawa. Jobelin! Jobelin, bakit? Oh my God! Arayatin lang, Jobelin! Nagdardarasak na rin nga pan manong. Apay lakwan. Apay gatak ba't makakitaan? Apay gatak ba't makakitaan? Hindi ka man mangrabrabak kakasta. Sana ka mangrabrabak laik. Talagang sana kung nga makakita. Abay maten, abay sana ka makakita. Manong nemi nagpaaraya ta kiti karuba, pati ti anak mi manong nemi kastaon ti danag na. Nabami daray ti ospital manong nemi iti specialista na kiti mata. Doktor, ba't nga di ka saanin nga makakita? Amin tinapasamak, misis. Iti amo kakit, dahil pa nagdigos na ngagmatuon. Nakapudpudot, nagapo kami taltalon. Ngayon magkapot na mapagnami ti karayan, nagdigos. Inanawak ang sa anak ba't nga pinatpaati. Iti makapakangan kami, doktor. Naturog. Iti kakit, mandamdamag, para iti saan ka nun nga makakita. Ala, ikasamayin tayo kat talaga nga saan ang makakita kasapulan di operasyon. Operasyon. When? Ma-operar na kita matana tapos makakita manin. Doktor, sigurado nga dakila kwarta't masapol. Kat sigurado. Doktor, nakurapay kamlaing. Awan ti makurukwarta mi. Gusto nga panghalaan mi kumandak kala kwarta tapos makakita manin ti asawak. Mano ka ti kas pagarikan ti sagala mi, doktor. Lasurok nga sangagasot aribo a pisos. Haming kabailan, doktor.
sa may kabaylan. Manong nemi awan tinaaramidan mi. No di nagtultuloy latan manong nemi nga saan nga makakita pa iti asawa. Nagsangasangit ti anak mi nga ni Roslyn, manong nemi. Imawan ti maramidan mi. Hanin nga makapanpay ti taltalon ti asawak. Namin pinsanin manong nemi nga mamirmiraot kami. At dadagit kundaway manon nemi nga saan na maun unit asawak. Asid ka, Nazareno. Masensyakan kanya, Jubilin. Tasahan ako nga makapagtrabaho. Ananusam latanti. Mapan mangi remedyo no. Maawanan tayo ti may isang kan makan. Ananusan tayo latan at nagdildil ti asin ako nada. Diya anak tati panunutem. Ura graduara na kuma iti elementarya. Kasarita tanga na siya tapno ituloy na matlar kabasa. Aging ka makapaggraduar ti elementarya. Nazareno. Adumad di ka din nakasagana mang tulong kadatang kamagyakan kamagyam. Ngam kang kanayon kadilatan. Ngakidkid daw tati tulong. May ibusan naman. Ken baka maumadamat ka mang tulong kadatan. Ket numastig ti anak mi nga umay makisarita mat kada kami manunemi kunana. Tang, saan kayo mapukawan tinamnama? Makakita kayo tubig laing. Kasunod kumanak. Mangasin ha po Diyos. Anak, baka saan kanton ka makapagbasa ti high school? Amanang, tulungak ti bagik. Adumad dita di kiti mga ayap kanyak nga magtrabaho ka dakwada. Na naroon na kini Tata Macario. Sino Tata Macario? Te pensyonado nga kalugaran tayo. Te adadak kalabalay na. Anak. So ang pagdanagan nyo nang, tang, saan kayo mapukawan tinamnama? No dumakilak ton, kabaylang kiton nga opera rin tatang, agsublin duman at panagkitayo. Di anak ta, Nazareno. Aging ka na lang tarapaap ti bagbagana. Sala nga basta tarapaap nang, tang. Agarapaapak, kat nasaganton oyak. Siyak to magsubli ti matayo, ti panagkitayo tatang. Ikarik ka na kayo, siyak to. Anak ko, anak idig na nagsiyato kas pagkarikan na kasta. Aging gama nung naming at ng ising-asing kanyak. Diya ka mo no panang luko na o no tulong na. Ay, Jobelin. Sabi nga, adadalatan nila kayo mo tibalayo. Tiyo nagtibalayo na sagit. Ti arabayan nyo lang nakasarukod. Sabi nga di padasan di mapan agpalpalama. Agpalpalama? Katuin. Ado man dito nagiti bulsek agpalpalama. Adamat mapalpalama andang. Umana ti kasapulan na tinaldaw-aldaw. At dapat dagit aging bubulsek ang palpalama, nito akid din Nazareno nga pudpud nga bulsek. Iso kasangan takis dum pa nagkidaw. Mapangkakadig na dumaduma balbalay. Dito'y ayante nga San Juan, mapanggay dita Kabugaw, Dje Sinait, Dje Badok, Dje Corimao, wano sa dinuman. Imbagak na ito iti asawak manong nemi. Nabayag ang sanga si Mungbat. May saka din nagpalpalama. Kaduan na kanong nga bulsek nagpalpalama. At kanong padagitagin bubulsek nga magpalpalamada. Kasanong orteramidan ta bakit? Di agkuyog ta. Umuna ka magna. Tiglam ti abagak. Tapno saan ka mayawan. Sa mo itanggay at dakulap mo. Sakto ba nagpagpakaasi? Ay kaasyan nyo kuma. Dito bulsek nga asawa. Kasyan nyo kumada ito bulsek nga asawa ka po. Adak nga ron makapagtrabaho, tababait ka na tawag. E din doon tayo bulsek nga asawa ka iso lalaki nga naskan ko mga mangged.
kakasyan na kam kumaapo. Kinunak ngayon practice manong naimi. Kaano nung harot pa nagpapanta. Di ero kita tuntubigat. Kasta nga rin tinaramid mi manong naimi. Saan kumakayat ti anak mi ng maun tinaramidan na. Nang tang, saan kuma? Apay anak, apay nga saan kuma? Hindi kahit da nga sawin nga. Kung nanto hindi kahit classmate ko nga. Ada, naganak kanya kagpalpalama. Hanga dakas tinaramidan mi anak. Tadi mi matakawin ti kayat mi nga magunoon. Wala nga magpalpalama. Anak, saan na kami nga igawid? Nalpasin nga plano mi dito kinitatang mo. Mabamlatan na kita mga yaw kada ka tayo. Ako madakis nga raramidan tayo. Dagiti makamamu kada kami nga mapami pagpalpalamaan manon na imi. Ay, kita mayat man dito ramid. Wala na kita eh. Ananusan nyo dito 50. Ay, gamang kami kapsat. Wala di dyan, sursurin nyo kami na balbalay. Anusan nyo. Makado kayo, basta maanusan nyo. Maasi kay kuma, ita asawa nga bulsek, kapsat. Ore ka di mano, basta agtao di tikaon ganti puso yo, ti mabalin nyo itulong kada kami nga gasawa. Kada damay sa nga anak mi, bas basta elementarya. Anusan nyo lang dato yung kakapsat. Sulat adda. Ala ore basi-basit basta makaurnong, maurnong. Ito marik namin tibisin mi manong nemi ay lakay. Mabisingkan. Itay pa lang kirkiraos ti tiyanggo. Mangkita tati tiyang kita. Gumatang tati merienda ta. Saan nga merienda ti kayat ko? Tay pangal daw nga talaga. Alakit ta. Padasin tati. Umasli kita masungan ta nga balay. Ti makadakas manong nemi. Awang kanumatin at da, tanalpas kanumatdan ng pananganda. Uray, duwa kang matlayang kapsat. Sagdudua kang matkam lang. Awang nga rodin na, tata. Alam mo bang ganito pangira? Manong nemi na duma-duma di kiti na-experience mi kabayatan nga palpalama kami. Tano kasta nga kahit kami intimalem, anong nemi, akit makaina na kami. Bilangit tumatano, napalpalama kami. Sa adabe mang titibagas, manong nemi. Man, adabe matang tibagas. Pagriga. Kakaasin nila kay kuno ka, mga bagbagkat, gakudot, kuribot, manong nemi, nga bagas nga itad na. Alagad medyo umis-isam kami met manong nemi at no may isang aldaw, nga panagpalpalama kami, ada nakasagana nga usarem mi para itiduang aldaw. Kaya nadaitad mi ti anak mi manong nemi nga balon na nga mamaragbasa. Adot sur-sur mi nakadanon kami pa dito sinait manong nemi. Aging nga damang ibaga. Ay padasin nyo maditabadok, di kita hawayano. Kaya barbareng no. Salang peso titidan o di kita dolyar. Aging ka manong naming hindi agraduaren ti anak mi. Ada, mitlang award na manong nami. Damit la honor na. Tagasapulan, tinaganak, umuli ti stage ng mga ipini ti ribbon na. Yung saan ngayon may asawa. Nasareno lakay. Ana, umay ka, ore, tadakmat ka mang kibig ka sa adamat sa rukod mo. Tano makadanon ti sa eskwela, agtukaw ka matlatan, agdinig ka. Saanin? Dito malay. Sigurado ka. Babalindaklat na banawan. Alakit nisot ko ng bakay. Ingkam karutin ti anak mo. Ti anak ta. Urit adamat ta sagana dito nga 3 kilo kang pansit nga lutuin ta ito. Napialamad na pagpaalan na. Ito dito yung pa nagturpos na.
manong name di anda kami na iti pakaangayan ti programa. Ida kita taglawlaw ko manong name kumperar ko tilangak kada iti patak ka naganak kada iti agraduar. Kasla pangyariga ket nis ti kayarigan ti arwatek manong kontra ti arwaten da. Ay, Jovelin. Ah, kapsat. Oray ta, dapat honor dyan mo agraduar. Kung kulami garot kat, oray bulsek ti amana kita. Agraduar ba't nga daribon na. Ayun, insaganaan kumamit. Ate, arwatem na, nanibro ka kumamit. Ate, di kat, islamila, nis-nis na tarwatem mo. Ba't nga nis-nis ta? Nadalus mo ta, kalkalaba. Awa na nga madukman sana. Ahumat sa balik kapsat. Kat insaganaan kumamit. Kat doon sa amat ti mapalpalamaan nyo no, adamat basit ang nakareserve na gijay na idul-duli mi para ti aramaten ti anak mi ti panag high school na. Mabalin ko, pupuhutim sa oksiga, Jovelin. Baka patinggalang ti elementarya ti anak mo. Kasano ko mga magbasa yo? Alawan, kas pagkari ka mapagbasa ti high school. Ano yung tunga ti aramaten na, nagbasa ti college, salamat. Ayun la, diyan lang mamati nga mapagraduate ti kolehiyo ti anak yo. Kas kada kayo nga, ay po, milagro mo na nga bulsek ti amala kada graduare ti college. Imposible. Manong name mamati akmat ka diti bagbagada. Tuwari ti high school pa laeng kat talaga mampanununto kat baka marigatan kami. Dumakdagkal doon ti pagplete na manong name mapan nagbasa ti high school ta saanin nga walking distance. Sa adado ti masapsapol ti high school manong name ti uniforme, sapatos, kontribusyon, kanda dumapay. Hindi ta muli ako ni ti stage manong name tapno ipin kon ti ribon ti anak ko. Saan ko na alwadan? Saan ko na napangdan manong name ti riknak? Nagtedted dagiti luwag. Nay, aping ang sakit ka. Sakit ni ragsak anak. Kaya madamat sangit nga liday. Tano saan ko mga bulsik ni tatang mo? Dua kam kumaita. Nga mang saksi iti. Panagraduar mo. Sa kayang sangit na oray no, uyuwan na tayo na kita tao. Oray bagbagada nga nis tabadom. Oray bagbagada nga imposible nga makapagraduarak ti high school kan college. Ipanagnek ko kadakwadan nang. Nga oray may sa bulsik ti amak. Siya kakakakusun ng anak yo. Makapagturpusak. Agbalinak to nga doktor na nang, ti anak ko na nang hatuunit arapaap mo. Iti adan iti high school ti anak mi manunay talagang marik nami tirigan. Well, nakadayo kami manunay mi ngagpalpalama. Tego namin nakadanon kami iti ili nga bato. Imbaga naman nung naming sa dito papanami nga barangay at kano sa jay ti Hawaiano man nung naming nga mangted kano titulyan. Ala, adamit mangted man nung naming sambat nga dulyan. Ada danon mi nga napindas nga balay man nung naming ay Nazareno. Naglalaing ka. Dakil nga balay ti masungad ta. Barbarin mo, dolyar nga ang peso titid. Itilabas ti gate manong name dito kami nga nagapo. Po, kasyan nyo kumapo, ti bulsak nga asawa. Kasyan nyo kumapo, ti marigrigat akas kata kami apo. Ay makadakas manong name. Itirandandan samat nga pinarukatan ti aso dagat na kastawanin ti panang darup na kada kami ti aso. Ay, lakay. Abay. Aso, nagdakil. Ay, kaya tumarita na. Ang balita, at datamat iti labas ti rehas, labas ti alad. Wala pumanong tatuhin. Managkunak at awan tao. Aso lang ti adda. Ayop lang ti adda lakay. Umekan. Adda da kiti masamat mi manunay mi ngitanggaya mi ti ima mi kasjay ng santa kami tao talaga.
Kaslawan tinakita da. Kaging gama danunan ti pangaldaw manon nemi. Bakit? Jubilin. Abay. Mabisiin ako. Indot tinatamanin na ya. Ti mabalintang ha. Manghalaan ti pamudped ta. Mangkitak ti tiyangki. Padasin tano. At daman-daman nga mangmangan ta. Makipakanta. Inaramit tat kasta edin lakay. Awa pulos te. Nangas. Nagdad kada tayo. Ito yung ori itipla ko ma. Mesa nga balay manon naming adakul. Kanamo kabak ng itaking kuko. Abay, ay bagayaw. May kam ko magpagpakaasi kada kay kapsat. Taore sagdudwa kam lang nga. Kamot nga inapoy. Nabiyalang nga. Pamidpid bitibisin. Pati danom nga bahlon mikit na ibusmin. Mabalinti. Mang-refill. Iti urit ta bumbalaeng. Urit ta nga tay water, mineral water. Ay, awan. Alam po manaw kayo nito. Di kayo pasalsal nito. Diyan masangot agloto. Mapangkamlat ang mga niti restaurant. Awan tinaloto. Alam po manaw kayo. Sus. Lakay. Makan. Lakap tanda bagag tamag nata. Mabisin ako na yung laka. Bakit? Anusan ta na. Barbad sumarong nga balay. Kat adan doon mangpakan ka na ta. Ano ko mga mintagbalod na. Di mo kami ning palagip. Dati mo nga adamang pasangbay kang ganata nga mga. Dakil manin nga balay manon nemi iti masungad ni nga balay. Imarig na sang kampay nakasidag iti gate manon nemi dita. Hoy! Amay! Nabrayo! Ay, umatay ko! May kam kumagpagpakasi nga oray no sang katukil ako mga inna po. Awan, tiglutlutot. Impa kami di ason. Awan, tigalabam mi. Ila po kayo, panaw. Nanyaman tinti tao. Nakulak tinakam ko. E dito makadanon kami ti may isa lang nga gagangin nga balay manunin. Nagapo kami, apo. Umaling ka dito, umay magkipangan. May nga baro manon name tirimuat. Magkipangan, napag-isunay tata, nana. Sobre kayo. Ay, ure dito ilatan ta. Umanging pinggan kay latan, anak ko ta. Pagpingitan din nga, pamidpid ti bisimi. Sobre kayo. Madama ka mga mangmangan. Taltalo kam laeng. Siya, kaduak datatang kinanan. Sumrek ka sa ngayon, babae na tata, lalan. Ananusan nyo ti balay mi Nakarkaro pa dyan balay mi baro. Saan nga makakita ni tata? Saan? Nabayag ba siya nga bulsi kasunad dan duwang atawan? Ay, kapsat, kami di kitinaganag ka ni Jojo. Pagplastarim ta asawa dito saan nga makakita pagtugawin. Nagtuga ko matin nito eh. Kaya na, datatipinggan nyo. Labayam ta asawa mo. Hasta ulit, bisin nyo nga ang asawa. Mahanong ni, aksidada iti nabraw nga marunggay nga saluyot na nga nasagpawan ti kuros. Ken adubo nga karnet baboy. Apo kita, mayat a kombinasyon mo na. Alalalan, mga kingarodan, mga antayon. Katatat kutsara na asawa. Mangkan na sireno kutsara ko. Alan. Inabaraw ken adobo nga karne baboy. Bakit mabisinak maibusag na ito? Aglabayak to pa ilang. Bakit? Inyos teriyami kabayatan namang mangan kami manunimit talo nga balay nga napanan mi. Nang bugtak kada kami. Kunayong nga darakal di balay da. Anda, rangadang ortibak ng kamsa. Kasta talaga di kiti dadu mga tataw kapsan. No sa sino pa di kiti ada mabalin na, suda pa di kiti naimot. Napaidam. Ay na kami hakit kakailang karpintero tikapsat ko kita, umumlo tila ba? Dito anak may sang-sangpet na. Napan nagtrabaho di Taiwan. Kakaso ng anak may kita napagbasa mi mat napagreduar kita nagtrabaho di Taiwan. Ay won kayam Jojo bro. Tatang, dagiti insang pet mo nga pasarabo. Pasarap brum tumat ina.
Agkapay kay data. Ay, win. Kang kayo ti special. Stage set nga kape. Kaya nasukar, coffee mate. Tsaka nga tumatan na ganito latas. Corn beef, meatloaf, ken dadumapay. Agamang kami kang kabarong. Agamang kada kayo. Agamang kami kada kayo. Ay na. No sa sino, pwede kitikas ka na tayo nga na mo. Iso mati, amo na tumulong. Kaya di kita ada mabalin na. Iso damat isang nga tumulong. Uwen manong nemi, idagpakada kami kadagiti agkaama. Imbaga kami kadakwada nga sa amin to ang malipatan ita. Alagit no, danon tumanay nga dito, iti umayo pagpalpalamaan, pagsusurat. San yun to lipripatan ti dumanon dito, ito, mangal daw ka dito, no, mangrabi ka dito. Bakasyon manong nemi, tanalpas nga rodin ti graduation. Your oray ni Roslyn manong nemi, ti panagbasa na ti high school. Ili sumangpet manong nemi. Tas ang kami nga rin mo, hindi nga napan nagpalapalama. Tang. Naggabaw ka di anak. Napanak yan data, tamakaryo. Tamakaryo man nga magbagang. Amo yung ka di nga, tingkari na kanyak, na pagbasa anak, gan ka na itiya college. Sino na tayo nga makaryo nga magbagang maya? Na siya, pensyonado. Ada asawa na. Awan. Bumalasitan ka, malasan ko, baka no. Ala ni nanang, sa balit na ito, panunot na. Ano kayo tiyo di agad, umay kayo sa jay, tayo mamukay kayo ni Tata Makaryo. Di kayo din na pa nagpalpalama sa jay. Inot ka di balay na, idi ungto, ti amyanan. May sa kanak kalabalay sa jay. Parang sa jay, tumultulong ang dalos. Aglaba, manu kayo. Ato kami, bali upat kami. Dua nga bakit, may sa nga balasang, ken may saak nga ubing. Asino di balasang, baka kusurada di lakay. Nanang men. At ang nobyo ni Manang Lucy. Ay, agmay may sa di lakay. Agmay may sa, kahit na karot tumulong. Ano kayo tiyo agad, mamu kayo to. Indon bigat, intayo, mapanak tumanin yung bigat. Napang kami ngagpay sumanong nemi, kas makitak, lakayin ngam na paragsit. Si kani Jubilin nga ina ni Rosalyn. Uwen manong, tata ko na. Puta, manulang titawad mo, kate, lakayan. Randa ni akon sa gasot. Barbari ano, matanon ko. No sa gasot itawin, dandanin, baka dandun sa gasot ko na mapaggraduar ko ni Roslyn, iti college. Amor ka din nga ibagbagati anak yung kahit nakanuti, agbali nga doktor. Tay specialist iti mata. Ta kahit nakarod gisunto ti mga operar, tamatam. Na sereno. Kasla narikat sa nga mapasamak na itakapsat. Ay, sa po mamati kayo ngamin aking kuha na kin mamati kayo kini Apo Diyos. Daw-dawat yung kini Apo Diyos. Nasabi ko mata, napaot pala ti biyag ko, tapnog tultulo ti pensyon ko, kat matulungak ni Rosalyn. Agam numatayak nga din ang oras agad, ako makatulong kayong kuhanan. Iso nga kasapulak ti kararagyo. Para kanyak, kan para talakyo. Tabarbaring no makakita kan tumatlaeng, Nazareno. Kasta nga rod tinapasamak manong nemi, no kasta nga bakasyon. Mapan ti anak ko, ti anak mi, iti balay, datata Makaryo. At dapat nagdugundawi manong nemi, nga ibaga na kaniya, kada kami nga saan kami nagpalpalama. Aman anak, ni tatang man, ni nanang man, gusto nan. Asinong orti mang biyag kada kami. Nabiyagan kita, at sigurado mang suporta ti panagbasam. Nga saan lang ti masapul mo akwarta, no, tigat arwatam kada dumapay. Dito lang ni tatang, kada kayo nang, mabalin niyo mati
agsapol ti sa baling pagtrabahoan nga sanga mang kuyog kinitatang. Naimas man tiluto yung kakanin. Dagluto kayo ta, isursuryo ng ti agsursur nga agkuyog ka kinitatang. Anak makunam lakay. Alakit adamat ka di kalintigan ti anak ta. Katsyak, kabisatok man tito'y balay. Tasyaklatan di makamong agdalusan na. Ken kabisatok man di talikod. Kasaritak to pagkat din ni Tata Makaryo ta. Ikanak ti pagpuunak. Pagpuunam nga. Ngagtarakan ti tingwen. Agtarakan ka hanggang makakita ay nabakan. Tilayangan nalpasing nga na tayo ti our remedyo na. Kahit kung ipanagnag ka na iti tattao, nga mahuyaw ka na tayo. Nga saan lang ngagpalpala ba? Nudagat amo tabantin nagtrabaho. Nabang ka mga mismo itayan, Tata Makaryo manong name kat imbagami ti plano mi. Agad na siya at launay deta. Ganito ba ba nagsususur ngagpalpalama? Nga makauray ka na giti ado nga pamasagin na giti tattao. Makauray ka ti bugkaw, ano anyaman dita nga, dakis karamidan na ka na kayo. Nagamang kami kang kakabsat. Ala, ibagayo naman at masapol yun, itad ko. Bakit na nga tulat tamad dita, di mabaling ko ang kaotel. Oray, mangrugi ka kamla ko may ti talo nga baboy. Lagbasitan. Nudwa kayo matlang tinulong, pagbalidan yung inem. Ano nga kaskasan laheng, agbalid to pa nga sa nga dusenan. Ala, masapol nga, tulong nga na kayo, mangisoro, no anyat aramidan nyo. No anyat marami, timadamata na, kabalabad nga ramidan, hanga makakita, tadamat sa rukod mo, kabisado matipasikot-sikot, talikod di balaya. Ada nang tulong kada kami manong naming nga taga-agriculture, iti ilimi. When? Insuro na, lukasano, iti kailat, titunggal pagyanan ti maysa. Saan ka no makapisipisin, hasta nga dumakilan. At saan na nga may hanan nga mabaliktad, hanan nga saanan nga makapanti ulo na iti likod, iti ubong. Tapos nalikas takit may mesa lang, adisukan nun, gablangan nan, kasta gablang. Nawatak met manong nami, kastamat pa nakaawat ti asawa. Peta nga ron, babayan ti tulong ni Tata Makaryo, manong nami nadaan kami iti ubong. Nga nangrugi kami iti inem nga baboy fattening. Naitad ba't amin manong nami ti gatang mi ti makan. No manong kilo, iti may bus, ti may isang alawas, itunggal buryas, manong baboy. Inan ano sa mi ti asawa at manong nemi. Wen, iso katulungag, ngagbagkat, iturong kumadlat ta, kabagabuta, adamatan na sa dag na bomba, mapanag ang tao, mapanag agbomba, iso matan tulong ko ang mangkarga, manong nemi, kabisado naman titipagnaan. At tinulong kam tumatan nga mangdalos, mangbatigos, karikiti baboy, sa aming tunpakan. Ito kasta nga malpas, manong nemi tibigat, isong tumatan ti panagkaramit ko ti kakanin, manong nemi sinuman. Nung makaramid akton, manong nemi ti malam, ti tempo ti oras ti panagmimirienda, mapangkot tumatin suso. Sa kamdumanen, nagtinulong iti malam, manong nemi nga mangdalos manin ti obong, mangpakan iti baboy. Saan nga napupuutan ti panaglamas ti panawen manong nemi? Wen, malaksen ti tulong ni Tata Makaryo, matulong mi payan ti anak mi. Babay ni panagtarakan mi ti baboy. Sa alangin nga baboy, no dikit manok manong nemi. No kasta, aglaw ko kami manong nemi, sa amin tumanin mangalat ti buryas, ipisok bin tumanin. Umis-isimak, mangigan ti maglakwan mi. Ilasig kong tungatan manong nemi, iti yapunan mi nga igatang, iti makan, iti upat nga bulan manong nemi. Adan tumatpasit maurnong mi. Kit mapanak tumatan gumatang ati, arwatan mi nga gasawa. Mangisibro kami mata. Agsida kami mata ti, naiamas ka sidaan, no? Naglalalo no, talaga mangtanda kita paglakwam mi.
Ore silsilit lang manun nimi wano. Agurdor kam tumet ti may sako ko. Naging ka nagraduaren ti anak mi manun nimi ti high school. Ida graduara, adamanen na honor na manun nimi ti iso iti third honorable mention. Pimala kami matmano. Ida adumat na kitimay. Ay, Jubileen. Ay, nana, kinamkadlangan niya. Medyo limag da, pimintas ti balayon, sakit at da ubog, at da negosyo yo. Sakit agbalaglaklak ko pa, iti kakanan kita. Mayat, sa awamot problema ti anak mo, kapag damat pang pabasakan ko na. Ora damang mga ti kasapulan na, nanang tulungan mi matlangin sunan, tadangarod ba, maganan siya mi. Tamgad lang, kasla, di yo, mabadasan, di kasi klase ti ba nagpiyag. Nangim na sa ko mamit lang, no, makakita mat lang ti asawa. Agad tawan ko ay, baka no saan yung nga napanunod ti kasto nga negosyo, ang tarakan di baboy, no, saan kumambol sa kasuna. So, ang dalat naman pagsayaatan na, at na panunod ti kasto. Manong name iti saludsuden mi kini Roslyn no anya ti kayat na nga alain na kurso. Nang, imbaga ka na kayo idina. Kahit ko tagbalin nga, specialista ti mata. Tasyak to ti, mga sangkat operasyon, dahil ti mata ni tatang. Kahit ko nga, sublin tumat lang ti panagkita na. Ay, sa mong napampanunutan na anak. Manong nga tawan nga kastoyak. Naruama ko. Ni tatang. Saludsudok man ka na kayo. Kahit yung kadi pa lang ti makakita. Kahit yung kadi ti makakita manin. Kahit ko una ya, metlagayam tang. Kalikagom yung kayang di makakita manin. Di oremet siya, nga anak yo. Oremet ni nanang. Di kami nang. Una ako Sino kumatsa nga ang mga rapaap ka makakita manin tatang mo. Gisod ka po na nga rod, habang adda ni tata Macario, kanadamit pa lang adda pamastrikan nyo, di agbasa akti ka na doktor, espesyalista ti mata. Manong nemi Manila at kaya ti anak miya magbasahin. Inyo may madato kini tata Macario. Ginapigsak pa lang, Javelin, nakadalang mo ya. Malaksid nga da negosyo nga mabalin nyo ang itulong kini Roslyn. Doon niya man di pagkurkurangan na siya ti makamo. Walang yung sanga sinsinan si Corsona. Tata, ay, is ambisyon jubing. Ape nga lapdan nyo kuma. Malakit sapay ko mga rod. Tuwain data tinaskan nga mangeg. Sapay ko ma. Tagbal lagi, di anak yo. Sapay ko ma. Taman ayon pa itibiyag tayo. Tapos di kasta kita. Naragsak talao na yan, do talaga nga matungpal, terapap ni Roslyn. Uhen manong namin tultuloy min tinagtinulong ti asawa nga bulsek. Nadudumakit kasla saan nga bulsek ti asawa. Taorin no, adda saan ko mga makita nga alaik. Tay ibagbaga ko nga tako, Jobelin. Madati daw mo dito. Sapoy, di mo lang makita na si kansama ti bulsak. Imbas nga siya. Aramatin ng tumatin ti sarukod na manon nemi. Manipuri ti drum nga pag-alalabit ti tanong. Leta na una na nga. Sumatlagay mata nakapaklan. Diyan makita. Si kansama ti bulsak lakay. Ay, bakit? Sa imbas nga siya. Nabiyakan ka, tanaruam ka. Wen, nasip nga tilata ti ba nagkita? Ano, anak makakita. Ngayon madamat imagination ko. May imagine ko matno, anat lang ati ubong ta, anat lang ati balay tayo, sa maysa, Jubilin. May imagine ko malata na pintas ka pa ilahin. Baka mayat manin tabagan lakay. Anak kong nga ganak. Maya. Manong name na pa'y may nga taga-radyo. Ngayon may din ang interview kanya.
kanang interview tila kay ko. When? Istasyon ti radyo manong name ijabigan na nagdinamag nga rod. Nga siya da kami idi nga agasawa nga sursur nga palpalama saan kami nga palpalama. No dikat adan na negosyo mi manong name nga pagtaraknan iti baboy. Siya ti muna manong name nga interview da. Agpeso ka din na nga agpalpalama ka idi. Hindi na pa lang ti elementarya ken high school. Ti anak yo. Agpeso deta sir. Hanggang kaputa, inanawa na kami ti ka anak mi. Taadlan ni Tata Macario nga mangtulong keng kuwan. Magtulong ka na kami. Insardeng min. Aging ka nga, nadaan kami ti puunan. Kata iso nga na ipasdek ti kastoy ka negosyo mi. Anat matmadloyo kini Tata. Hanggang di nga marigatan ti pa nagtrabaho na dito sa nga makakita. No dumasar ket tsak pa enti nga makakita. Gabot na rin sa pasapulan ket sanga hangko masapulan isot baka sapon. Baka gimubulsak lang sambat nga ron nga mabali na kasta. Insistoryak pa manong nemin no kasano nga napasamak. Nga panagdigos na teg matuon, aparparita, nga iti maturog kedi makariing agpapaaraya te. Adto ti kakasta na. Kumagat talagang nga naikawid yun di Tata, nagdigos ka rin nga oras. Hindi pasublat dan manon naming interview ti asawa. Awan ti sa bali nga kangrunan, napagyamanak, at nusangan ni Apo Diyos, Sir, gabot ay so, ti silaw ko. Uri no sana ka makakita ko na, ngam ti panunod ko, wano imahinasyon ko. Kaslak mo lang makakita. Nga mo ni Apo Diyos nga talaga nga diferensya ti mata. Nga may kaligagong kung tumatlayang agbalingan normal di pa nakita. Takayat ko manin na makita, tiranyag ti lubong. Sinaludsod da pa manong nemi, no agpaisong at da anak mi agbasbasa iti medisina sa Manila. Magami ha? Babayin ka na kami no sa may mga kabailan at damat ni Tata Macario nga tulong ka na kami. Ngam kinabuno naman nung name kita, mamanong ang masadag kami kinin Tata Macario. Takabailan mi met, tadim magkalmeten manong name iti pigari mi. Tasaman lang ang takda kami nga agasawa at mga sasikaso, nangala kami met lang di suwaldon mi kaduan. Aganggang sa nga napupuutan ti panawen manong name agraduaren ti anak mi nga ni Rosaline. Kinalikaguman mi manong name nga da kami nga agasawa, tinapanamis mo sa Manila. Tapno yung mga tangan mi manong nemi ti panagturpus ti anak mi. Kaslasan ka mga mamati manong nemi. Siya kan ti asawa kamay sambulsek. Kan ti tulong ni Tata Macario, kan tulong ni Apo Diyos. May isa nga doktor ti anak mi. Nangro naman yung tiragsak mi manong nemi, idi makarwaren ti panagtek na ti board. Kat nakastre ka nito ospital manong nemi kat iniruswartnan ti panaka-operar ti amana. Tang, doktora, itatang siya ni Rosaline. Nak, dito yun, dito ko nakada kayo di. Nasyak to ti mga operar ka rin di matayo. Sana ka mabutang tang. Kabutan sana tinga maibayaan ni Apo Diyos. Basta patyan nyo lang, agsubli ti panagkita yo. Operaran kayo tang, awan ti pagbayad. Tatang, siyak ti makamo, siyak karo ti doktor mo. Manong nemi adak, ito nek ti simbahan nga nagkarkararag kabayatan nga madama ti operasyon. Ngawan ti sabaling nga dawat ko nga ipagpakaasi ti Diyos nga baligyan kumati pa naka-operar ti asawa. Ti ama ti anak ko. Nga ti anak ko nga mismo ti doktor nga mga operar iti kadagiti mata ti ama na. Deta siguro ti kapunan no apeng ng bisyon na manong name agbaling nga doktor nga espesyalista digiti mata. Ta idi awan ti mabalim mi nga pagpa-operar kat inawat milatan nga bulsek ti asawa. Data siguro ti nakapanunutan ti anak mi manong nemi nga ramidan nanto ti amin na kabaylan na. Tapno agbaling nga doktor.
ket isut mangoperar ti mata, ti amana. Manong nemi kas taunay, tiragsak mi, idi balegi ti operasyon. Inarakop na ti anak ko nga doktora. Nang, agaman ta kinapo Diyos. Dito ti umuna, ngayon sayangkat ko nga operasyon, iti mata. Ni tatang, ti dinamok ni operar, ket nagbalegi. Ket sabi ko mata, sino man, nagpa-operar kanyak, sabi ko mata, balegi amin ng operasyon. Agaman ta kinapo Diyos. Makakita ni tatang. Hindi na kami nagkita, iti asawak manong nemi indrantak, tinagpasigi ka magmagna. Ngam masudig. Jobilin, api kasta panagnam. Kamom, hanggang nga makita. Nasereno. Makakita kan nga talaga. Wen, babayan di tulong ti anak ta. Kan kang runan ti amin na po Diyos. Ya po Diyos, sinaramat na ti anak ta. Tapno makakita manen. Kat no kasano ti singpet, kan gagit ko, kinasiyat ko, iti padak nga tao, iti mas manitan. Wen, mas manitan. Tanuan niya, adata kada tayo, nagasagana tang mangtin mangipahay kada kasapulan ti tulong. Isublit naman laing na ito na nasagrap na nga tulong, kada iti pada nga tao nga kasapulan ti tulong. Kasta nga ron tinabasamak manong nemi si Maya at tibiyag mi, gabutan nagtultuloy itinigkusyo mi manong nemi. Iti agdama, pimusay ni tata, makaryo manong nemi, tilayang napalabas nga tawin. Gapo iti kinalakay na. Ngayon sa amin to pulo sa malipatan ni Suna. Agrama matanggaring tao nga nang tulong ka na kami manong nemi. Wen. Nung man pinagbalin, nga narigat, hindi ti kasasaad mi, kan nagbulsak pita asawa. Ita, nasihatan ti kasasaad mi. Or oray mi langin nga agasawa at anak mi nga doktor, tapno agay ayawang kam tumutin, kadagiti apo ko. Dito nga ron ti pakabuklan, ti pakasalitak, manong nemi ka nagyaman naklaunay ti anos mo nga nang ibasa. Sabi ko matadamat na ibating nga adaw, liluyo akin pagsarmingan ti biyag, kadagiti pata, kadagiti more power to your program, and God bless. Ito yung nga ron nagyaman nga pagayam mo, Jovelyn, iti San Juan, Ilocosur, iti panangisurat ni Amante Pagaragan, iti Badok, Ilocos Norte. Pagayam ko nga Jovelyn, kan Amante Pagaragan, maraming salamat kada kayo. Kada gadi amin nga viewers, sang kayo nga suminsina, gabota sumarsaro nga dagos ni Nemi Ruiz Jr., iti KIK, Problem of the Day. Sumarsaro nun. Ulitek sumarsarunon ti KIK, Problem of the Day, babaeng ka ni Kasin yung Ruiz. Kausat, sumarsarunon? Ay, na Diyos ko, ay duman yung tinapagsangit ni Manong Nemi. Ayan. Awan, titito bay, mapanakmat i-booking, nakashort ko na. Nakashort na ka din ni Daddy, di magbagam. Nakashoot ngem, nakashort. Saan ka pa? Ay, kadi nakangeg, nakabuya ka daday pa nakaibasa ti idikal man laeng ni naganan. Basta dati na ibasa nga paka-istorya antibiyag tatang aldaw ni Daddy. Dati programa idikal man laeng. Apo, very nice ending. Nakaragragsak ti ending na ngem nagadot na pagsangit na igapo iti ragsak. Dati ko na nga tears of joy. Ket naibus nga tan dagiti luwayo mga kasin. Ket sumarsarunometen dati problem of the day.
Ket syempre, no idikal man laeng, ada dagiti good ending, ada happy ending, adamet dati sad ending. Ket dati nga problem of the day, anya nga tat ending na. Kaduan na ket ending na ket problema. Angem ada dagiti problema nga nararagsak, adamet dagiti problema nga naliliday. Ada nga taman agluwa itan. Kaya medyo mainanaan kayo basit. Inaklaing mangi paay iti may isang kanta, duha kanta mga kasinsak ba agibasa ti problem of the day. The problem of the day nga agapu ken ni Lani iti Ilocos Norte. Akas kaniya. Ayan, hello Mami Lydia Agas Ganiban. Wow, nagpintas ta show ni Sir Nemi ko na ni Cousin Freda Sabado Reyes, Mila Sodaria, happy watching. Gloria Menor, Uncle Boy Baldonado, Cousin Cesa Baklig, ni Cousin Celianos, Criseline Yakap. Wow, congratulations ko na ni Mami Edita Sablay. Manang Mary Andudang, sabay ni Cousin Riz Culio. Katsamot manganak ti kasar Cousin, kung nana ay gapgapok Cousin. Nanganak ti kasar. O po siya mapasaba ka samot ti casting syempre no naka-suit ni Daddy agad, kailangan kasi mo't kanyak siguro. Ang po Diyos ko, napudot mo't gayam siya. Nakjak na sanay. Agur urayak pa ilaing kit, agleng-leng dati kili-kili ka, da sel-sel lang tayo. Nakasagat pa dati airconen ne. Kasi Remo Jashir, happy watching. Thank you, Mila Sodaria. Wow, nagwapo ka man. Na apita tayo lang ibagat gwapo. Apita tayo ni Daddy nagabas-basa saan nyo ibaga. Yagat isumulat na nga laak ti kinagwapo. No, adaman Ate Susan Tabila sa hor, permiti gwapo kunana. Marcelina Pinera Shubal, ni Tita Elena Songko, happy watching. Ni Helen Domingo Lubendino, nagwapo kasin kung na ba itay. Celia Colyado de Korea, ni Marilyn Macaburas. Ni Chelsen, Madama Buya dito yung Saudi, kung na happy watching kada kayo. Lenval Gawiran, Maricel Llanto Pasyon. New look ngayon, bagay mo kasin kung na. Uy, huwag mo niyong sabihin yan. Hanyo magbakit ka na. Bakit no i-require ti management nga kanayo nakagkas no. Napudot. Manong Domel Garcia, Manang Elmi Garcia, Dita California, happy watching. Lovely Joy Uliero, Tita Jovita Asto, ni Rina Sat Apple. Bagay mo gayam kasin. Oliva Ochona, happy watching. Shout out by kini Jerry Luxon. Standby lang mga kasin sa balila tamet ti problem of the day. No ti programa ni Daddy nga idikal man laeng kasla ka na mayin indayon no agibasbasa gapot kinalamiis kinalamuyot ti boses ni Daddy sakit di nagpintas dati ending na dati istorya. Dito mo ay jak amulang no pakaibuyugan nyo. Maibuyog kay tikat katawa til elek ti sangsangit ti sorsoron ada amin aglalaok nga emosyon ti intay marik na itata nga kadagiti makabuya makangeg kada ti problem of the day. Tita Chita Ruiz, kasla ka lang abogado. Kasla abogado ko namin tita. Kasla abogado ko namin tita. Ni Tita Ingrid Carino, aloha anak. Thank you mami. Akas kaniya. Alright, yeah, thank you so much. Kadi-kadi nagpalakpak, no, adaman nagpalakpak. Nato yung Tito Bay, gwap-gwapo di original ko nana. Kasano ko mga gwap-gwapo di original kasin. Kaya, alaman, nagtipon dati gwapo ni Nemi original. Ken ken dati pintas ni Mami Merlin Ruiz. Oh, asin nung arti nagwap-gwapo ita. Oh, kita man. Siyempre, ako nung nagtipon na times 2 nung ko, di ka nagwapon. Ayan. Ayan. Dati nga rin mga kasinti, problem of the day. Ngayon tayo mangyagan, nga may basa dito yung programa nga
Edikal man laeng by Manong Nemi ken KIK Problem of the Day ni Kasi ni Yongyong. Yan, back-to-back letter reading program dito laeng Nemar's Studio. Problem of the Day ni Lani iti Ilocos Norte. Dear Cousin, tinalpas ket nalpasen, saan na mapasublipay. Tinapateg ket iti agdama ken iti masakbayan. Ngem kasapulan met tinapalabas, tapno ada pagibasaran para iti masakbayan saan kadi. Tadamet dagiti tugot, adi kabailan ti angin nga pukawen. Akasmet kadagiti linas ti biyag ken ayat nga din tumapugsat. Kasinyong sakbay arugyak nakmet iburay daytoy paset ti pakasaritaan ti parikot ko iti biyag. Umunaman pa nga idanon ko tinabara unay nga kablao ko kada kay amin di Nemar's Studio. Ken dagiti padak nga agbibuya iti daytoy programa yo. Agbabawi ak ana ikamang iti igid ti baybay. Amang ngalap laeng ni mundo nga asawa kasinyong. Saan na bali ko mga mangalap no adda kumamit bukod na nga ramit iti panagkalap. Ababala asigay ti inanukwa ipakpakat ken basit laapana. Ti aramate na tapno no makakalap ti ikan. Sakit lima dagiti maad-adi nga anak mi. Upat ti tawen inaudi nga anak mi ken ni mundo, santo inem, 8, 10, ken 10 ket 2 ti inaunami nga ni girly. Kasinyong inaldaw-aldaw ang mabwisitak. Aday to'y abanag ti kanayon kumet apang-apaan iti asawa. Mabwisitak iti kastoy apan nagbiag mi. Pasensya kan lani no daytoy lati napanaak, daytoy lati nasigayak. Anya, daytoy laeng. Kit arig na nga saan pa nga umanay nga si Deen tayo kadigiti anak na mundo. Anya nga ti mapan ko isukat iti bagas nga isaan ko alaman. Oh, kininak ila ko tapnon adda kumamit igatang iti asin, bugoong betsin. Maigatang ti sabun ken daduma pa nga kasapulan tayo alaman. Kadagit amet la tinakita ken isu ti pinanak bakit? Alagit uray ta adamat pa iti maysa nga sigay ko baring no aduntot maalam. Bisit. Ti nababawik nga nakiasawa ken kakulak manin. Pasensya ka na bakit? Bayam tayo inak pa lamang ibaga kadananang ti maisaang ita. Impagpay ata-ada agpautang king ka. Impagtagpautang lata ni nanang mo. Kat no awan nga ruden ti agpautang. Kasanubing agbiag tayo, mundo. Matay tayo ay tinalao sa bisin tayo. Talagang abisit iti kasto yung abiyag. Alala, saan ka nga rin nga agungitin na bakit? Saan na ito yung abaybayan ni Apo Diyos? Baring no ado ti kumpet ijimpakat ko nga sigay ko nga inakto sa ngatin numalem. Ti pakas da awak ngamin king ka mundo. Adumit digiti mangalap akas king ka nga nasaya at may tibiyag da. Ano sumanglad da, anagapon na, anapan nagkalap kit. Adumit ti maalad da. Ngim api nga si kakit basit laeng ti mapanam, basit ti makalap mo, basit ti masigayam. Weno nasadot ka kadi nga agkalap. Weno malas ka kadi nga agkalap, ta basit ti makalapam. Agad isuda kit, adamit po unan da bagat. Adabukod da abang ka de motor. O ken makadayudang mapanagkalap. Mapanda ka di kiti lugar nga ado ti makalapan. Ken ada moderno nga pagkalap da. Ket siya nga rod. Sigay la ken pana ti ususarik. Ket no adda ko mamat puunak Ket mayat ko ma. Angin pangalak nga rod ti rinibo-ribo a pisos nga maigatang ka di kita kasapulak nga agkalap. Ay, Diyos ko ay. Anya abiyag da ito. Tay nga rod ko na akon. No amukla ko mga gagangay ka lamang ngalap mundo. Adayo ko mga sikati na kiasawa.
No amukla ko mga kastitiriga tibiyag iti denam. Api ko mga sikatipilyek. No amukla ko mamundo. Alalalos to na nga ron din lani. Bakit? Makalungaw tayo itong natlaing. Bakit? Palubos ni Apo. Inton ka ano kumapay nga makalungaw tayo itirigat alaman. No, malay mo mga abak iti wedding. Di ko nam. Di aday gatang ko iti bangka. Gago! Kasano ko mga abak ka iti wedding. Hindi ka matagtay-taya. Tawang mat ti pagtayam. Tanga! Alay ka nga tumutang di maisaangin taglutukan. Ingkan! Ti pagyamanak unay kasinyong ket uray no agkakasakit dagiti iperak ko abalikas iti asawak. Ket saan ko ang mauray nga agpungtot. Wenno bumales ko ma. Awan madi abisyo ti asawak. Tawan nga ron ti ibisyo na. Ni sentabo ket awan tinagyan iti bulsana. Imbag ta damit inaldawlat nga karuba mi nga agpalpalaba. Napiamit ang dama itulong ko iti ited nga tandan ko. Isuno ko amat iti duldulin ko. Ta napiala nga da pagkuotan mi kaso nga da emergency nga pagkasapulan mi. Akin makatulong met na kadigiti anak mi nga inauna. O makatulong da pen kadigiti trabaho't balay. Ma, naibilag ko aminin, nagitiin pa ibilag yung linabaan nyo, mama. Pinintas mo metlaing nga insalapay, ha, girlie? When, ma? Ken sinipitak amin idatap no sa anda maipalais. Dagiti addim nga rod, ayan da. Adada di talikod, ma, agaayam da, ma. Dayta nakalapan ni papang mo. Sikan ti mapan mang dalos anak ko. Siksikam ken ikatem dagiti asang ken lalaim na ta. Dagiti ikan nga madi masida ti lalaim da. Ket inton madalusam, asin na maadagos anak ko. Tay kakalaingan na laeng ha? Mailengta ka di ma? Wen mailingta. Kas iti insurok yan ka nga panaglengta ha? Iti kasta iti klase na nga ikan. Sige ma. Tano sumang petument ipapang mon. Isaang munto dyan na pan na inutang nga bagas. Mama. Ada ka di reklamo manak ko. Awan met mama. Napuutan nyo ka din nga nagreklamo ak mama. Angim, kahit kumanen nga saludsuden kada kayo mama no, agbasa ak metla iti high school. Ket kalpasan ti high school makapagpatuloy ak to kadi nga agbasa iti college mama. Dahita ti jak amo anak ko. Ngimno kastula ti mapaspasama kiti biyag tayo ket awala ti amukon. No saan nga umasenso ni papang mo nga agkalap. Ay ket jak amo no makapagbasa kay pay iti high school. Naawan ti sabali nga mabalin na nga pamataunan iti kwarta ket baka aging kalaing iti elementarya anak ko. Saan ko mamit mama? Ubingak pengem adan arapaap ko. Ado dita dagiti magitkitak nga rumbeng nga apaalag. Mama, mga asiyo. Kas naganak kanyak ipamuspusan nyo kung mga makapagturpusak tumit iti kolehiyo, mama. Agpagpag-aasi ak kada kayo, mga asiyo, mama. Naibuyog ak anagluwa iti panagluwa ni girlie nga anak ko kasinyong. Ket inarakop ko isuna. Awan ti sabali nga kamangan tayo no saan ni Apo Diyos, girlie, anak. Idaw-dawat tayo kindi nga sapay ko mataada makatulong kada tayo nga mangted iti maigatang iti moderno nga gamit ti panagkalap para kini papang mo. Kas kadag iti dadu mga kaluguran tayo nga mangalap. Nadakkel mo ti balbalay da. Kompleto na kadag iti alikamen. Napintas ti biyag da. Makaadal dagiti anak da iti kolehiyo. Mama, babaen ka dilaing iti panagkalap ti mabali na pamuspusan, mama. Anya kumabang nga ron paymat ket mangalap nga ron ni papang mo. Kasi ket awang mati adal ko anak ko. Anya nga ta mama no mapan kag trabaho di abroad. Kas dati mama ni gayem ko ada di abroad. Kanayon nga kabarot ti bado na, kabarot sapatos na. Ay ket nga ron gastuse kon nga mapan anak ko. Di pala isungurod ti maigatang kadigiti pagkalap ni papang mo. Angim saan lat nga umanay Mayat no agabrod kayo, mama. Ano makapan kanto ni ti abroad? Isun tumeten ti panaggatang ni papa kadigiti pagkalap na. Saan anak? Dakayat. Umuna launay
awan ti pangalaan tayo iti gastusek nga mapanag-abroad. Ken ure pay no adda ag voluntaryo nga mangted iti gastusek. Diyak kahit nga panawang kayo nga kastoy pa ti edad yu. Kit ka ba ilakmet ten ti mga iwan ka digiti ading ko mama. Amok met ti agluton, amok ti aglaba. Sa nasingpet met ni papa, awan met ti madi abisyo na mama. Di na kami nga tamet baybayan ure no adda ka ni ti abroad. Basta anak ko diyak ka ba ilan ti umadayo kada kayo. Diyak kayat ti mang panaw kada kayo anak ko. Imbilin kon iti anak ko nga mapanandalusan ken lutwen ti nakalapan ti amana kasinyo. Wen kasin sa nga puluket dua pay laeng ti tawen ti anak ko, adon iti amuna nga trabaho iti balay. Nasapad nga nasursuruan nga agtrabaho iti uneg ti balay. Intuloy ko meten ti nagkupin kadagiti na magaanen nga linabaak, tay nakto i-deliver sakbay ti pangal daw. Dimteng meten ti asawak anapan imutang iti isaang mi. Ket nagtaros isuna iti kusina ket duadan nga agaman ti magisagana iti pangal daw mi. Numanen maasot ti nauneg asen naay ko kasinyong di maikat ti singasing kanyak ti inauna nga anak mi. Umapal siguro kadagiti kalugaran mi nga adda dagiti umapal kadagiti gagayim na dagiti pada nga ubing adda dagiti naganak kadakwada iti abroad nga magatang dati kayat da, adakit dawen da kadagiti naganak na magunod da, maited ka nakwada. Ngayon panunutik pa ilaing kaasin, diyak kaya nga ibturan ti umadayo ka nakwada. Kaasi damit, nag-uubing dapay. Diyak tulakit di maibturan ti iliw ko kadakwada. Adda agilgilap iti muging ko apaset ti pakaistoryaan ti biyag ko ken ayat iti napalabas kasinyo. Adda digiti saan ko kumakayat nga lagi penen ngem kusalatan na malagip ko. Numabalin ket saan kun kayat nga lagi pen. Ket numanen panunutek no kasano at talaga ti kasano talaga nga maikkan mi tinaranya nga masakbayan digiti anak mi no kastilaing ti klase ti pinagbiag mi. Diyos ko, awan ti sabali nga kang runaan nga kamangan mi no saan nga kayo. Pakawanen dak no kasta nga jak mapupuutan na masaktan tirik na ti asawak tunggali bagak nga agbababawi ang anak ti asawa kinkwana. Saan ko marumbeng nga ibagak kinkwana ti kasta saan ka di? Iso nga pakawanen dak Diyos ko. Kit isuro yu met kada kami no anya ti rumbeng nga aramiden mi tapno no sumaya at ti panagbiag mi. Na maikan kami, weno maikan mi tinaranya nga masakbayan dagiti lima nga anak mi. Tulungan na kami, Diyos ko. Kanayon kami kanayon na kami mga tarabayin. Kanayon na kami mga isalakan. Pangaasi niyo, Diyos ko. Dagiti inkarkararag ko kasinyo. Ket madamdamapay impakadak kini mundo nga inak i-deliver biit dagiti linabaak. Apagisunto nga makaluto da no sumang petak. Aggegedan kam to namanghan. Napanak nga rod iti balay dana na presi nga iso ti paglablabaak, pag-ekstraak. Inted ko dagiti linabaak nga arwaten da. Nangiyawat met iti 200 pesos akastandan ko. Ay, nana, awan ti pagsuplik awan yung tugot ko akwartak. Umanay dito sa gasutin, nana. Ay, no. Sobraman day talani, alaem tatulong ko kada kayo ti sobranan. Talaga, nana? Wen, angin basit la jay pinalabaan nyo. Umanay dito sa gasutin. Saan? Itad ko nga kayeta. Tulong ko lata kada kayon. Agya, manak manin nana. Ay, malagip ko man lani. Di met nagtrabaho ka, idi jalawag akas katulong. Ay, wen nana.
Nagtrabaho idi akas katulong iti lawag. Ta idi nga mi naggraduara ko niti high school. Di dakmet mapagbasat kolehiyo datatang ken nanang. Iso nga napanak nagsapol iti pagtrabaho ak iti lawag ket nakastrekak akatulong nana. Ako nagtupay. Naistorya na ka ngamin dati amamok. Agam-amok kami kaday di na udya nga nagtrabahoam. Ha? Asino kadakwada nana? Ni ma'am mo nga Isabel. No Jack Mariro, Isabel. Saan ka di? Ay nana, muna gayamin nana. Tiya ko nagbaybayag ket agidas-dasar itayan di anak ko ken ni alakay ko iti panggal daw mi. Imbaga nga Jack agbaybayag tapno agigidang kami metlaeng nga mangan. Inak pa nana, ken agyaman akmanin kada kayo Dati sobra man ti intedyo kanya kon dakkel atulong kada kami. Ayan, umayek to manin no bigat nana ta umay ko alaen dagiti morenyo. Bigla agi manatak nga kaslalik-liklikak nga makisarita kay ni Nana Presi kasinyo. Umang angesak iti nauneg bayat ang magmagnaak nga agawid. Medyo agner-nervyosak iti jak amon apay. Dahito iti banag anumanin ket aggilap iti muging ko. Talagang nga nasilap ti muging ko kaya nairanta nga talaga. Dahito iti banag anumanen ket aggilap iti muging ko. Adda palimid ko adipe ammo ti asawa kasinyong. Aka dagitoy lang nga kasla iso ti mangburburibur iti panunot ko. Idi asidega kon iti balay mi. Ni, napasardengak idi ta adda nakaparada nga napinta sa kotse iti sango ti balay mi. Idi mapasungadan nak ni girlie. Kasta una yun titaray na nga si mabat kanyak. Mama! Mama, may kan, saan ka nagsarding pa mama? Mama, dumanon tan dita balay ta. Damang sapsapol ken ka mama, nagpintas ti kotseda ni. Baknang da, nagwapo pa'y di anak da. Siya ka diti masapol da anak ko. Sino ko mati magsapsapol kanyak akas kadakwada baknang. Ayan da gayam. Pinastrek ida ni papang di taunig ti balayan, mama. Ala, nakababain. Nakababain kadakwada nun nanumulaing ti balay tayo. Baglaing ta nakadalusak itay. Intan mama. Maintan kahit ko manin na makita ti gwapong anak da, intan. Ad-adan ti nervyos ko, idi ta makitak, dagiti sanga ilimi kasinyong. Dagiti agasawa na udi idi nga nagpaayak akas katulong. Da Sir Randy, ken Ma'am Isabel, ken ti kadwada nga ko na ni girlie nga gwapo. Diyos ko, agtagtagainip ak kadilaeng. Diyos ko, dahituhin ti kabutbuting ko. Ibagtadahan bakit? Enyam amuda adagos ti kinasya sinuda itay dimteng dakit. Sa pulen da kamad bakit? Nagtrabaho ka kano kadakwada idi? Wen lakay. Nagtrabaho ak idi kadakwada akas katulong. Ni gayam Sir Randy ken ni Ma'am Isabel. Sa ni JR. Baro gayamin ni JR, ma'am, sir. Nag-graduar ka ni high school? Ay, kung nakarod ka dakwada, bakit kita mangal daw dati tuyen? Tamang isaan kami iti nayon ti kanin tayo. Kaya adumat siguro di ikan, umanay siguro. Ang nangandamatan, nanganda ka nun sakbay na ngayon may dito eh. Pasensya kayon, sir, ma'am. Nanumulaing ti balay mi. Iso nga nanumumetlaing ti biyag mi. Imbagada kasi nyo nga mailiw da kano kanyak. Nang nangruna kano ken ni JR. Siyak idi tinagbalin ayaya ni JR. Siyak tinangaywan ken kuana. Aging nga malawak iti balay dam Sir Randy ken Ma'am Isabel. Gaputa pangaldawen ken kunadamet nga nangaldawdan. Pinanawan mi iday ti salas ket napan kami meten nangaldaw. Adu ket adu dagiti agsimsim parat iti panunot ko no anya talaga ti rantada. Maibulgar nga tanti may sa apalimid. Naibagada nga tanday ta apalimid ken ni JR.
Idi malpas kami anangan nagpakada ti asawa kasinyong. Makaamu ka pa ila makisarita kadakwada bakit ta? Si kang arot ti kayat da nga kailiw kano. Nang runa deta gwapito nga alagam kano idi. Da inakarot sa ngatin, di impakat ko nga sigay ta. Baring no adot kimpet. Napialang na adama ipabalon tayo mat kadakwada. Ito nagawid da. Anya nga ta mundo no. Ayabam di kiti anak ta. Itugot mo ida jay bye-bye. Uri ta, asidig mo ti bye-bye. Kaya nalinong met iti ayan ti batog ti nagipakatam ti sigay mo. Ako nam. Sige nga ron. Taamang ano makaistorbo dalaeng bet kitdiking ka kada kayo. Makaistorbo da ta panakisangom kada kwada. Sige. Agsubli ka nga ro din inga itayandan ta. Ayabak mo din, di kita anak ta, tayong ka magsangat iti sigay. Ket awan nga ro ti nakaistorbo iti panagsasarita mi. Kadagiti dimte nga sa nga ili mi kasinyong. Ket idi ta maamuak ti amin. Naging narakop kami kay ni JR. Naging narakop kami nga agina. Ni JR nga inauna nga anak ko. Ni JR nga anak ko iti kinabalasan ko kasinyong. Jack, idi patyan nga saan nga ni mami ti pudno nga inak mama. Nga bidi ipakita da kanyak ti pamaneknek. Ti adoption paper nga pinirmaan nyo. Namati akon. Ket idi da magek no ape nga itala nga impudno da. Ket iso kano nga min gahem ti nagtutulagan da nga panawin. Panawin ti panangipudno da kanyak mama. Kalpasan ti graduation ni ti high school. Graduation ko ti high school mama. Pakawanin na kanak ko. Pakawanin na no pakabasulak man ti panangipaadap ko king kakadakwada. Ngim no kumatasaan ka nga intin kadakwada. Sigurado nga ato kumaita na rigat ti nagpasaram nga po iti rigat ti panagbiag ko nga inam. Awan ti basulyo mama. Ket idi maamuak nga adagayan pudno nga inak. Impakpakaasik ka daddy ken mami nga kayat ka makita. Kayat ka maarakop. Ken mariknak met ti arakop yu kanyak. Kayat ka tulungan. Kayat kayo tulungan kadagiti kakabsat ko mama. Diyos ko. Diyos ko. Dahito ka din ti sungbat ti kanayon ko nga ikarkararag kada kayo Diyos ko. Naada ko man mang tulong kada kami tapno maiyaon kami itirigat. Dahito ka din Diyos ko. Saan kayo madanagan, mama? Baknang kami. Saan ka di, daddy, mami? Kat itay nga rod maamok nga kasto iti kasasaad yu. Makita iti kakabsat ko. Nga agan anos kayo iti da iti nga balay yu. Dagos kon nga imbaga kada mami ken daddy nga tulungan da kayo, mama. Kat imanugot met dagos da daddy ken ni mami. Agyaman na kada kayo, sir. Ma'am, Sir Andy, Ma'am Sabel, di yu pa'y rinugyan ti timulong kada kami ng rugya kundi agyaman kada kayo. Pudno launay nga kasapulan mi titulong. Isupay di pasara yung pagapapaan mi nga agasawa. Kapoy tirigat ti panagyan mi. Kasapulan mi talaga titulong yu, sir, ma'am. Tapno maadaan ti asawag kadagiti rami ti panagkalap na. Bayan nyo, ma'am, no adanton kompleto nga kasapulan na nga agkalap. Dakilton tikit kitain mi, ma'am. Ure bayadan min tumetlaeng. Ure saan ton, mama? Saan yun ton may bayadan? Tulong mi kada kayo. Diyos ko, nagsaya at kayo.
Takila tulungan talaga tita. Sigurado nga maikan min tinaran niya nga masakbayan dagiti anak mi. Iswagyaman kami kada kayo. Ma'am sir. Insublat ko't imarakop kada Sir Randy ken Ma'am Isabel kasinyong. Ket kunada nga pagsasaritaan minto kano. Pagsaritaan minto kano iti asawak no anya dagiti nasken nga magata nga kasapulan na nga pagkalap. Ken umano ti kasapulan mi nga itedda nga tulong. Ure mano kano ket itedda. Ngem kunak kasinyong nga uray no inutin min tumitlaing. Inulit ko nga imbaga kadakwada nga inutin min tumitlaing nga bayadan ngem. Kunamit laing da Sir Randy ken Ma'am Isabel nga saan mi kanon abayadan. Basta tinasken kano ket maaramat iti husto dagiti tulong da nga kwarta kada kami. Awan ti pagdanagan niyo, sir, ma'am. Awan ti pagdanagam anak ko, JR. Urita na singpetmet ni titom nga mundo. Awan ti bisyo na. Nagaget ken lalon ti di nga gumageten ano adan to aramaten nga agkalap. Nga iso nga ron ti apalan na kadigiti pada na nga manggalap. Mama, itatanaam amu kayo na pudno nga inak. Mabalin ka dimet nga mamamok ti pudno nga amak. Apag dengeg ko ti saludsod ni JR kasinyong adamdamagen na numabalin nga mamamu na met ti pudno nga amana. Nagsubli ti lagip ti napalabas ko. Idi na maamok ti umuna alalaki nga inayat ko. Nga iso ti umuna alalaki nga nangitidak ti amin-amin ko. Ngem isumet ti umuna alalaki nga gapuna no apay nga nakariknaak iti kastauni nga sakit ken saem. Tricycle driver ijay lawag day didamo nga ayat ko kasin. Nga iso ti ama ni JR. Iso ni Jomer. Nagamamu kami kini Jomer, idi kanayon nga iso ti pagluganak numapanak magkitsenda ijay lawag supermarket. Karubang amin da Sir Randy ken Ma'am Isabel ni Jomer. Saan na nagbayag ket nagdaton ti ayat na kanyak ni Jomer. Ket inaklon kumet adagos idi nariknakon nga ipatpateg kumet itsunan. Ket saan una nga nagbayag kasinyong ket na ipaay ko ken kuana ti amin-amin ko. Ti kinabirhen ko. Amasansan idin nga ada mapasamak mi. Tunggal ag day off ket agkuyog kami. Ag-date kami. Mapan kami mangantarwar. Agtenag ngain kami ton ag-check-in iti may sa amotel. Sakbay kami nga agawid. Akanayon kami nga agpapapas iti ragsak tunggal agkita kami kini Jomer. Ket jak pulos malipatan day dinaudi akan ito ang nag-date kami kini Jomer. Birthday ko idi kasinyong nag-day off ak ngem imbes nga agawid ak ijay banggita iselebrar ko kumati birthday ko nga kaduak dagiti naganak kanya ken kakabsat ko ngem saan. No diket nagkuyog kami kini Jomer. Nagtulagan mi nga ag-date kami. Kalpasan na wenno sakbay nga agawid kami ket ag-check-in kami manen. Iti kanayon mi nga pag-check-inan a motel. Ngem kasla adda sa bali nga agparparik na kanyak. Idi nga rabii kasinyo. O Jomer, api kasla matitilangam. Kasla nabanbanog kalaunay. Masakit ka kadi? Ada kadi madi amarikrik-nam? Awan, okay lang. Nabanugak lang siguro. Ken napuyatan nak namin. Napanak kami nakidungaw idi rabii. Ket napasubo ak magtiinom. Sakit din napuyatan nak. Ta inururay ko tay kumpadrek nga nangarkilak tay tricycle ko. Nakisugal mo't pela ngamin. Parbangon iti simmangpit kami ket
Diyak mo nakaturog una yun at nasapak mo na nagpasada itay. Alakit, gagangay nga data dito yung motel. Iturog mo pa'y laeng. Ag-overnight talatan, agrasunak tulatan kada si Randy kan Ma'am Isabel. Sa paintan tulatan ti ag-check out tap no makasubli ak matla ije pagpapaayak iti nasapa. Saan na ni okay klaing? Okay klaing. Ni kas lang marigrigatang ka pa umangis. Saan okay klaing? At birthday mo ita. Na isang sangayan nga aldaw mo ita. Kahit kula unay nga agpapasta iti ragsak. Manmanuta nga agkita, di ngamin. Kahit kada agkita tagat, kahit kung agpapasta iti ragsak. Tadita mo no, pagpatinggaan dahil ito nga kinaragsak ta. Iso nga tunggal agkita tagat, ipapasta, di kinaragsak ta. Alala, api kas tati sa Jumar. Saan ko pulos pinanunot nga agsarday ti kinaragsak ta. No lakid di agnanayon nga ipatpatig ta ti maysa ken maysa, agnanayon to met ti ragsak ta. Api pampanunutim dahil nga kaslat at pagpatinggaan ti kinaragsak ta. Winangim, di tamet amon no, inton ka ano ti pagpatinggaan ti biyag tayo dito rabaw ti dagalani. Alala, dahil ti Jomer, di ka man nagsasaot kasta. Madandanagan na, sabsabali ka ita ah. Api kasta ti saom. Kasla kamit lagpakpakadan, Jomer. Agi na nakalatan. Bueno, ada ka di basol ko. Ada ka di saan mo kinayat kanyak, kasla nam na maimeten nga ada patingga ti ragsak ta. Isinanak ka din, Jomer. Jomer, jak to pulos mapanunot kay sardeng dati kinaragsak ta. Aramidik ti amin tap na maparagsak ka. Saan met nga kasi tikait ko sa Lani. Sorry ah. Gapula siguro ta nabanugak iso nga kastoyak ita. Ngem kasti ko nak. Gaputa birthday mo. Kaya't kung paragsakin ka. Kaya't kung agpapasta iti ragsak itat tangal daw. Itat tang rabi. Sigurado ka. Okay ka laing. Wen, okay ka laing. Si kamot. Jomer. Oh, Lani. Happy birthday, Lani. Pasensya ka na no dahil ito laing bagik ti regalo king ka. Awanan nyaman na, Jomer. Umanayin ti kaadam. A regalong kanyak. Kento'y pa nagpapasta ti ragsak. I love you so much, Lani. Ipatpatig ka unay. Di kanto pulos malipatan. Si kanti umunakin maudi nga. Babae nga ayatek. I love you so much too, Jomer. Awan tumeten ti sabali pa'y alalaki nga ayatek no ti si Kalay. Okay ka lang? Kayam? Wen, okay ka lang? Oh, sige. Sigurado ka, ah? Wen, sigurado ka. Marigatan kan sapay mangisar reken. Jomer, haan kayak. Kayak, agor ka. Gata, patangkin na kraing. Oh, dati. Jomer, pikas la purpuraw ka. Permi pa tilingit mo kit nalami ismit dito silid nga yan ta. Okay, klaing. Nabanugak siguro. Okay, klaing. Jomer, nag-uunig na kita angis mo. Sabsabali. Okay ka lang. Okay, klaing. Okay, klaing. Ay, Jomer! Jomer! Ari ko, nagtagsin ka! Jomer! Jomer! Okay ka lang, Jomer. Nagdakil may norte bagim, naglukmig ka. Jomer!
Aray ko, nagdagsing ka. Ala, naturog ka metin, Jomar. Nakaturog ka metin, agururok ka metin. Nagpiksa ti urok mo. Jomar, ay, Jomar, agriin ka, Jomar. Ala, Diyos ko. Ala, Jomar, apik, kagkagatin metin tadilam, Jomar. Jomar, anak ko yan. Jomar, agriin ka. Laman di na ito, yun, Diyos ko. Sabali, metin di mapasapasama king ka, Jomar. Jomar! Oh, Jomar! Agriin ka! Kasla kamit lamat atakin, Jomar. Tulang! Tulungan na kami, pangasi, oh! Tulang! Tulungan na kami! Jomar, agriin ka! Jomar! Tulang! Naitaray mi pa iti ospital ni Jomer kasin yung ngayon yan nga kasang tinapasamak na saan meten na nagriing pa ni Jomer. Inatakit ti puso ni Jomer. Awanin ni Jomer. Natahin ni Jomer. Pinanawan na kundi lalaki nga iba't patik ko. Kalpasan ti manuabulan ket nagsikugak kasinyong isu ni JR ket ni Jomer ti amana. Ngem awanen ti amana tadyak pay ammo nga adda nagpitpiti kiti saklot ko ket natahin ni Jomer. Pinanawan ako ni Jomer. Jak na pupuutan at tumtumrem gayamen tilwak, idinasinga ti pananglagip ko day di Jomer. Ket inpudnok karod kini JR ti kinasyasinno ti amana, nga awanen day di amana. Ket jako na igawid dagiti itay payla tumtumrem alwak, ket nagarubos dan kasinyo. No, dukas ta mama, ket pudno ti istorya kanyak dadadi kay ni mami. Nga natayen ti amak, natayen ti papang ko. Wen anak ko, JR. Imbagak ka dadadi ken mami, idi tamaamod na nga masikugak. Nga ti driver ti tricycle nga masansan mo ko nga magitulod kanyak no inak makimarket ket iso ti ama ti sikug ko. Nakitkita da idin ti amam anak ko. Ngem saan kami nga nagkatuluyan at nasapan namit ngayon pulang ti bulod na nga biyag kiti Diyos. Baam tayo naknud. Iyam amukan to iti pamilya na baring no adatin ay duldulin ta aladawan ti amam. Tapno no amam, mabigbig mo matayang tilanga ti amam anak ko. Agyamanak no kasta mama. Kinagyamanak king kata didak nagpanggipan ni tidakes idi addaak iti tiyan nyo. Ay na, jak pulos pinanunod day ta anak ko. Nangruna idi ta tarigagayan unay da sir kay ni ma'am. Dagiti naringam nga amakin inam anak ko. Nga adapenda ka tawan nga ron ti anak na.
Imanugot ang adagos tanam na maik na maikanda ka itinaran niya gamasakbayan iti sidong da. Din to tadyak maikari iti nasaya at abiyag mo iti sidong ko anak ko. Kinubingak pa iti jak mo pa aramid. Saan mo napabasulin ta maging mama? Malagip ko kung nadadadi kan mami nga. Siyak ka no ti dimte nga gasgasat da. Tamanipod ka no idi adda akon. Dimuras ka no dagiti negosyo da. Gaputa nakaragragsak da ka nun. Wen anak, si katigasgasat da. Kin nagasat ka una anak kadakwada. Tanasayaad da sir ni ma'am. Nasayaad da nga lang padakil king kagat imbilang da ka akas bukod da nga anak. Iso nga napintas ti biyag mo anak ko. Ket, mama, kaya't ko nga iburay kada kayo dahito yung agasat mi. Tulungan kayo kini Tito Mundo, kin tulungan ka digiti kakabsat ko mama. Tulungan kayo mama. Agyaman ako na anak ko. Agyaman ak kada kayo sir, ma'am. Agyaman ak launay kada kayo. Kang na ano na pagyamanan ni Apo Diyos. Diyos ko dinengeg mo talaga dagiti kan kanayon kung ay karkararag kada kayo Diyos ko. Naragsak adimteng dagiti aggaama kasinyong tagaputa ado kano ti kimpet nga ikan ti impakat nga sigay ti asawa. Mama! Ma! Ado tinaalami kada papan eh. Ipadbalon tayo kada kwada ti duduma. Si daen tayo ton rabi ti duduma. Anya gayam ti ipamerienda tayo kada kwada, mama. Gaili. Manong kuya. Awagan na natandi Manong JR. Manong JR. Api ka di. Datalatat mapan gumatangin ti merienda. Asidig ka dilaing ti tiyanggi ditoy. Asidig laing kuya JR. Intan, duwatan ti mapan gumatangin ti merienda tayo. Daddy, mami, ingkam gumatang kini girlie ti pagmerienda tayo. Angim anak, awan ti, siyak ti makaamon mama. Siyak ti makaamon mama, adda kwartak ditoy. Intan girlie, intan aro din kuya. Angim aguri ka kuya. Apay, gusto ka di tinangig ko, kuya? Anya? Inawagam ni mamang ko ti mama. Umay kanta. Istorya ito keng kano, apay nga inawagak ni mamam iti mama. Umay kan. Inta pala gumatang ti merienda tayo. Idi makapanawen dagiti agkabsat kasinyong napankomet dinanon ni mundo iti likod ti balay nga mangururnos iti sigay na. Asyo na nga ron ti kadwa dagiti sanga ililani. Bakit? Mundo, lakay. Jakon may parabi ipay dahito nga nasken nga pagsaritaan ta. Anya ka di dahita nga pagsaritaan ta makit. Panggap ka di kita imbagaking ka di kita bisitam. Good news ken bad news lakay. Good news ken bad news? Wen lakay. Anya ti kayat mo nga umuna nga ibagak. Good news wen bad news? Get good news sige good news. Pinatganin ni Apo Diyos tinabayag tayo nga kinkidawin ken kuha na lakay. Nga anya ti pinatgan ni Apo Diyos. Enton rabi rugyamon nga isurat di kiti naskin nga magata nga pagkalap mo. Dagiti bangka de motor, kompresor, dagiti moderno nga ramit, dagiti banniit, anya pay. Anyaman di kiti apalam nga gamit, dagiti mangalap nga padam kit. Isurat mo to.
Ken ibagam to no, mano ti masapul tapno no. Maadaan ka iti bukod nga artificial reef nga maipakat iti tao nga iso ti pagapunan men ket pagayaman dagiti ikan. Nga sadyay to't pagbanni itam kadagiti nga ikan. Kasta ka di. Siguro no ti gagangay lain nga brand. Umanay siguro, mabalin siguro tas 50,000. Average na mga 50,000 kung namlatan. Dakil daytan nga ramaa iti taaw. Sige. Dayta ti good news na kay. Maadaan kanto ni ti rama iti taaw. Kan amin nga kasapulam nga agkalap. Dayta ti good news na kay. Paiso? Agpaiso lani? Sino ko mati nasayaat nga tao nga agpautang. Isuda ka di? Dagiti bisitam? Saan nga utang lakay? Saan nga utang no di ket tulong da kada tayo? Da Sir Randy ken ni Ma'am Isabel ken ni JR nga anak da. Isuda? Dagiti dati nga amom? Ket nagsayaat daman no tumulong da nga saan da nga ipautang na ita 50,000 ako lam. Ket nakagasgasot tayo na Kas na jak mamati lani. Kas na jak mamati nga mangted dati kas nakadakkel na nga tulong. Apay. No apay, mundo. Ket isud ay tati bad news. Anya? No apay nga tulungan da tayo, isuti ko ng mga bad news. Apay ko mga bad news. Iso ko mati good news Agpadpada nga good news. Tatulong nga ruday ta. Awang ko madapat ti bad news Pakawanan naklakay. Apay biglag sangit ka bakit? Anya ti problema? Sangit ka di tiragsak dahil tulungan dagiti dati nga amom. Saan nga sulakay? Anya nga ron, ibagam kanyak Lani, bakit ibagam? Pakawanan naklakay. Basol ko no apay nga jak impudnuking kasakbay ko mga nagasawa ta. Ti anya? Di ka maawatan bakit? Idiretso mo na anya Anyat di mo impudno kanya, ti bad news. Ada anak ko, iti kinabalasan ko. Anya? Idi agyanak kada second ma'am akas katulong. Naki-boyfriend, iti tricycle driver iti lawag. Nasikugan naksakbay anatay isuna. Ket gaputa awan ti anak da second ma'am. Hindi maamon na nga masikugak nga natay ti ama ti anak ko. Dagos na nga kinidaw kanyak nga adapenda ti anak ko. Nga ited da itinapinda sa masakbayan na. Nga iso ita ni JR, ti kadwada nga baro. Ti anak da sir ni ma'am. Anak ko ti kinabalasang mundo. Diyos ko, pudno ka di tayo bagbagam lani. Awan surok, awan kurang na mundo. Ket basol ko to jak impudnuking katinalidi manapalabas ko. Baka anak mundo. Ket itatatimtengen ti pan nakaibulgar na. Di na ka di mapakawan lakay. Api adi mula na panunutin nga ipudno kanyang day taabana galasapsapa. Naaramid mo nga ipadawat ti bukod mo nga anak gapoy ti rigat iti biyag, lani? Mundo. Di ka na nagbutengin iti Diyos. Biyag ti impadawat mo. Inlakom ko manlaingin gaputa di mo kabailan nga biyagin. Di mo la ipamuspusanin nga biyagin ti bukod mo nga anak. Anya klase ka nga ina. Mundo. Mahawatan na kuma. Ubingak pa'y idi, jak pa'y amo der aramidik idi. Nagbutengak, jak amo numabiyag ko ti anak ko. May saklay nga katulong idi. Sakit din natay ti ama ti anak ko. Ti basol ko laing kat saan ko yung pudnuking ka. Agbabawi akman ngim naladawin ti amin mundo. Ngim naragsak akong damo ka na pintas ti biyag kin naragsak ni JR nga anak ko iti. Iti sidong da sir ni ma'am. Saan nagkadya mabakawan lakay? Kitno nga kas pagarigan.
Taan dim tayo nga gasat tayo nga kastoy. Nga nagtultuloy ti kinarigat ti biyag tayo. Ilakom ka dimet ti may isa ka dagiti anak ta gaputa. Gaputa madim nga mabiyag. Kasta ka dilani. Saan mundo? Saan lakay? Saan ko pulos mapanulot ti kasta? Saan to pulos? Ngim na aramid mo idin. Saan nga adayo nga maaramid mo metlang ita? Awanan kat puso nga inalani. Di ka mabain ita? Nga dumawat kat tulong ka dagiti agasawa nga nangilakwam ta anak mo nangitidam ka nakwada? Kinuntak mo ka di isuda ta agsingir ka kadakwada. Iso ka din deta tulong nga ibagbagada. Iso ka di deta bayad din di pa nangipadawat mo ti anak mo kadakwada? Saan nakas jay mundo? Saan nakas jay? Awatin na ko please. Saan ko kaya tinapasamak amo ti Diyos na ita? Tsak amo ti nararamid ko idi ta ubingak pa idi ko nakmet kika. Bakawanan na. Tilaad da. Uray ubing kalani. Amom ko man ti agbuting iti Diyos. Itata. Nagbalbaliw alamin pinsan ti panagkitak king ka. May saka adakis nga ina. Tila babawik nga si ka tinagbalin nga ina dagiti anak ko. Mundo lakay. Please awatin na kuma. Awatin na kuma. Uray inton ka lani. Jak pulos maawatan tinaramid mo. Kinjak awatin day nga tulong nga ipaida kada tayo. Jak kayat nga aramatin day kwarta nga bayad ti kinadakis mo nga ina. Bayad ti pinangipadawat mo ti anak mo. Jak to pulos kayat alak amin dagiti adlak ko day nga kwarta nga impaidakin ka. Mundo, please. Mundo. Natangken ti puso ni mundo nga asawa kasin yung aday ito ita tinagbalin nga parikot ko iti biyag. Ti pamati na ket tay tulong ay jayjaya da Sir Randy ken Ma'am Isabel. Ket bayad ti panangipadawat ko ti anak ko kadakwada. Kasanok nga ta mapagbaloy ti panunot ken pamati ti asawa. Kasanok nga ipaawat ken kuana. Nga inaramid ko laeng ti pagsayaatan ti bukod ko nga anak. Tanusyak ko tinang padakkel kay kuana kit amangan no agrigrigat ken nagsagsagaba ita. Jak amo no, da kayo no anya ti aramidin nyo kasin. No, da kahit adda iti sitwasyon ko. Diyak amo ti aramidek kasin yung diyak kayat amarakrak ti pamilyak. Diyak kayat agubura kanyak ti asawa. Ngem diyak met kayat nga agtalina na nakurapay ti biyag mi. Idinto nga adamet ti nakasagana at tumulong kada kami. Imbag pwede kiti anak ko ta maawatan dat sitwasyon. Uray no naganos pelat panunod da, naganos pelat nakin da. Maragsakan da nga naamamu da, timanong da. Naragsakan da nga naamuan da nga dapi sa bali akabsat da. Ken naragsakan da launay, idi, amu da nga addan tumulong kada kami. Ket naragsak da taaddan tumulong maray di pa nagbasa da. Tila problema kon ket ni mundo ti asawa. Balakadan nakman kasin yung no anya ti aramidek pangaasiyo.
Sagbay nga maminpinsan nga maperdit relasyon mi nga agasawa. Agyaman na kasin yung itianos mo nga nungornos kaya nang ibasa to'y pakasaritaan ti parikot ko iti biyag. Sapay ko mata ada makaited iti napinda sa balakad. Ken sapay ko ma ta nagserbi dito yung adal ken ulidan kadig iti nakabuya ken nakangeng. More power to your show. Ken shout out kadig iti kalugaran mi dito'y Bangi, Ilocos Norte. To'y agyaman apagayam mo Lani iti Bangi, Ilocos Norte, Philippines. Dahil nga rod, ti problem of the day ni Lani iti Ilocos Norte, mga kasin. Ayan, apa unayin. Ado di kiti agibagbagatuin na pride ni mundo. Kunada, pride unay, taasawam. Sender, naka, o yun. Madamdama, ibasa dito yata. Ayan. Ado di kiti balakad mga kasin, ngayon tayo maibasa. Ken mangigan ni problem sender. Sabi ko mata, di kiti nga balakad, ket makaanay nga makapalag anti Rick na ken lawlawag ti panunot ni problem sender. Okay. Apo, urel lang na bisinan nga nakangig ka DJ. Lechon manok ken roasted liempo. Hindi nga rin rogyan na basahin, di kiti balakad yung mga kasin, baring makaanay nga alas 4. Masa pamalpas. Mayat, ado di kiti mang gusto ka deti time, deti time slot deti barong schedule, deti programs. Mayat, para ka di taga-Hawaii ko na nahanda unay mapuyatan. Okay? Lakita, sabi ko maata, mayat amin kada kayo. Aya. Digi jela kang kanta ti bigat. Ada digi ti saan nga makabuya. Lalo digi taga Middle East. Ngayon mayat met kada kwada dati idikal man laeng ken na problem of the day. Ala, agad adjust tayo. At least ada digi ti taga California nga nakabuya. Jay KIK kan kanta salsala pakpakatawa dati alas 11:30. So dapay pati digi ti taga Canada makabuya dapay. Di kita duman, agad-just latan, ag-replay latan, no, saan nyo mabuya, live, mabalin nyo met nga i-replay. Taubing akpailaeng, agpaspasa akpailaeng. Ni Arlene Alcantara Mendoza, kunana, ma-pride pa rin si mundo, kunana. Ni MR Cordapia, kunana, anyat kitid naman, ang kitid naman ng utak nung lalaki. Ni Helen Domingo Lubendino, sender, nakuriting-ting ti pinagpanpanunot nila kay mo, nakurang tinagyan ti utek na iso nga saan na nga maawatan ti sitwasyon mo. Mostly nga kasi mo talaga, di kiti awanan ti arapaap, di kiti handa kahit yung asenso, di kiti kontentudan no anya ti adakadakwada, kontentudan no dati handa nga believe ti anada ti bagida nga kaya dat umasenso di kita ma-pride isuda pa iti ma-pride no api nga saan da umasenso ket di naman imay pamuspusan kaputa awang puunan na awal latan sa bagay pati met sika problem sender isingasing pa mismo ta anak mo bukod mo nga anak ibagana padasem ti agabroad sika ket din ti saan nga mangayat papada kay lang siguro iso siguro nga naited mo madya anak mo na ipadawat mo at anak mo ungtang ka man. Ay, wala lang. Ungtang ka kumagat. No, ape nga yung padawad mo. Siguro nakitid, ti panunot mo. Angem itan, sige, di naadaan kan ti limamanen nga anak. Nga nakita mo ti kinapateg, dagita nga anak mo. Siguro, saan mo nga ulitin di giant? Mamatiak ka, ubing ka pa idi, nagalus pelat panunot mo, mabuteng ka idi, no, anyat kasanom nga biyagen ta anak mo, kasikug mo. Iso nga saan ka una nga nakapagpanunot nga nasaya at naipadawat mo't anak mo. Angim nagasat ka gidi at nasaya at dagita nang ipadawatam ti anak mo. So nga dayta gagangay lang at ti padam mo't nga data asawam ket ada anana ada
pride na. Kurang, kurang na, kuma. Nakuriting-ting kalot pa nagpampanunot na. Man, pansinin nyo na sinupay, di kiti, no sinupay, di kiti agrigrigat lang aruden, nga handa nga umas asenso, isuda pa iti tumanggit gasat. Isuda pa iti tumanggit grasya. Pride, tinasisita ka nakwada. Ayan. Okay, Ninette, tabuan ko na pride unay ta asawam sender usarem deta kwarta para itinegosyong bareng mapaduras mo. MR Cordapia ko na napay nasagid lang je pride nila kay mo sender ilawlawag mo keng kuana nga nasayaat sender just give him time to think ken say saya atem lat nga kasarita. Ni pas ulay ko na sender tama ka plano ni Lord yan yung asawa mo yung hindi makaintindi na pride unay nila kay mo. Ni Remo Jashir, utek paltat nila kay mo sender. Apo, utek paltat talaga. Umut paltat, jabay-bay. Baka ni akarang ko na kuma. Wano mahilig mangan, wano mahilig agsida ti paltat, sultopen na di utek nangim. Umut utek ti paltat. Marites Tejada, madik ma-play. Ay ba, amon, i-replay mo ton kasi. Ni Aldrin Galibo, tama ka, yung asawa mo ang may toyo sa utak na. Di niya maintindihan ang sitwasyon mo. Rowena Daldesagun, dapat maging practical nila kay mo sender, hindi mo naman ginusto ang nangyari sa'yo. Dapat magpasalamat na lang siya, may gustong tumulong sa inyo. Ni Criseline Yagin Yakap, kasi nyong timakunak ket alaen dalat ta jay tulungen ta uray ket nataymet jay imunang asawa ni sender. Kasi nyong agyaman ka ket din mundo, tanaayat nga tumulong kada kayo day kita natattao. Nalpas ket nalpasen mundo. Happy birthday kasi nyo ko ni Jennifer Bartolome. Thank you so much Jennifer Malate Bartolome. Into no March 27 pailaing kasin ngem dati buong ang bulan ti Marso ket i-celebrate ko birthday ko. Everyday birthday ko dati nga bulan. Iso nga everyday mabalindak met aregalwan. Luz Biminda Andres Kabagan kunana tinasayaat dita sender jay nangampun tika nangampun ti kadwam ang makisarita ta asawam. Agraman ta anak mo nga impaampun mo. Dakay ti mangilawlawag tapno maawatan na. Naigo talakay mo sender ko namit ni Rinasat Apple. Judith Madamba ko na he should understand and forgive the wife if he really loves her. The first son is their luck. Oh, talaga gasgasad da. Malay mo na nadurastot pa nagkalap na nila kay mon. Iso nga di ka mauawan ng tinamnama nga maipaawat king kuana ti napasamak bareng no umanugot tumetlaeng nga awaten nyo detay tulong usaren nyo para iti panakaisagan at napinta sa masakbayan dagita anak yo. Yeah? Ni Ashley Dejan, nakapoy nga agpanunot nila kay mo sender dapat maawatan nakatasakbay kayo met nga nagasawa. Napintas met pamilyat na panana. Arlene Mendoza kung nanapay, mabuti nga at naintindihan ka nung anak mo eh. At least, naunawaan niya yung sitwasyon mo. Kahit nasawain mga kasin, napintas ti pa ng padakilda ka DJ anak na. Yeah, kani JR. Kumbaga kahit napintas ti upbringing na. Gaputan na sayaat dagiti ng padakil keng kuana. Yan. So pag meta na di jay blessing data manmanot kasta nga maadan iti pribilehyo weno kasta nga gasat. Aya. Isu nga digito bahala dan no saan da nga i-grab deta nga opportunity deta nga gasat ka dumteng kadakwada. Siyak awam met lag gasat nga umay kanya ko. Hay. Dito siguro gasat kon. Gaputa inaldawak nga agbadot kastuyen ada nga tadumteng met agasat ko na Diyos ko ay da nga tamad gasat ko love light itan kaya dalang siguro natartaraki siguro lang no kastoy tay ka seryoso handak sa nga seryoso ngamin no nakagaganga nga t-shirt ladbado aglalo kat agan antipiningak mo no siguro kastoy ti lang nga inaldaw ada siguro digiti mang anakanyak mga kurso na ada kanya. Opo. Talas bangut na sirpata. Kasin Riz Culio. Thank you Kasin. Dahil bago nga schedule ti programa yun. Kuna na. Ay, hanggang unay mapuyatan ng Kasin. Huwag talaga. Yan, manakmet ka.
nakapagbuya ka kasin. Oh. Narigat ti agpuyat kasin aya. Alisto nga lumakay da tao no kalayan ti puyat. Ni Remalin Baron Valencia, inaramid mo lang ti pagsayaatan ta anak mo sender. Ma-pride nila kay mo. Dennis Tongpalan, sayang kasi nyong awan ti maibalakad ko ta kaririin ko gamin. Reply na tulatan. Oh, sapsapain yun ton 2:30 nga mga rugit problem of the day yan. Imbes nga 3:30. Si mapatayot me sa oras iso nga dakkel met di nga tulong kadigiti taga California, taga daduma pa apaset ti mainland US and Canada. Tapno no ti kasta saan daon ni mapuyatan. Ya, isupit na me sa oras nga turog dakkel ba nagdeta. Ma-pride nila kay mo, inaramid mo lang ti pagsayaatan ta anak mo kunan ni Remalin Baron Valencia. Ay nalpas gaya men. Tito Quirino Alcantara kunana, ay naapo sender na pride tala kay mo. Ardong ni mundo, di na paikit kayat adda tumulong agpabasa kadagita anak yo. Ti ibagam ken kuana, eat your pride. O kanem ta pride mo, alaman nga rod no mapagbasam dagita ubing ko na ma. God bless sender. Sapay lo ko matagbaliw ti panunot na. Ni Daisy Real Daisy Real Pasqua 2:30 kasin 2:30 no kwan mangurgi dati kang kanta no kwan 11:30 to 1 santo 1 to 2:30 idikal man laeng ni daddy back to back kami no kwan agibasa ya kan kanta ti alas 11:30 tapos alauna aging ganat malpas siguro alas 4 alauna hanggang alas 4 duha kami kay ni daddy back to back dayta ngiti father and son tandem. Deti gwapo ken mas gwapo tandem nga kunada ya. Deti the legend ken the legendary Nemi Ruiz ken the panakpaking nga kunada. Nagalas mo di title kun sika. Madino isot trademark ko nga talaga. Kasi di na pang kami nakipaala diyan da Manong Dumel kan Manang Elvin Garcia di nagpabunyag dati apu ko da. Dati na nakatungtong mi, nakasango mi nga lakay. Avid fan ni daddy. Kanayon agdengeg iti kahamon lamang. Kung kunana, nabayag akon nga agdengdengeg king kaser kunana. Apo nemi. May sa ka digidi avid fan mo. Ngem kagura ka kunana. Ni api kagura nak ngarod no magusto nak kadengdengen kunana ni daddy. Kagura ka amom no apay no ti mapantiririknaan min deti eksenang adda jay anan deti love making en kunana ano problema kanayon na kami nga bitinin kunana kanayon kami mabitbitin tangamin ta radyo medyo censored ngamin anday palubos ti kadya nga nagkaroonay ako namot ni daddy akit no kayat mo nga saan ka mabitin. Dati programa ta barok ti buyaem, isut pagdengga mo na. Isut gayam ti trademark kon. No mabitin da ni daddy, takayad daglipas, siyak ti buyaen da. Oh my God. Ngas najak man kahit nga sa ti pakalaglagay panti tao kanya. No. Anyway, at least nabitin kay medyo panakpak itay mga kasi. Saan nga kanayon nga panakpak nga may basad ticket agbalaygi. Kasla itay. Saan nga nagbalaygi kasi imun una nga napanlangit di lalaki. Saan na nga inuray di babae. Yeah. Imbati ni Jomer. Imbati ni Jomer ni Lani. Ije Motel. Imunan nga nagbiyahe na panlangit. Mylene Villa ko na anya dayta panunot na dayta lakay mo super pride ko na Marites Tejada when kasin yung mayat latamed dito'y Asia sakto break time ngem saan ko ma-play itay ko na baka maditi signal mo itay kasin ni MR Cordapia ko na si Kamundo saan nakamatulungan di pride mo nagasat ka taada na ayat nga mangtulong kada kayo panunutem nga parat masakbayan lata dagita anak mo Flor Abelia Borde ko na exactly kasin yung pagrarason da pay importante mangandat talo aldaw ay talong beses ti mesa aldaw Sayda agkararag kalatan sender ta malawlawagan ti panunot nila kay mo ket ma-acceptar nanto met laeng ti biddot mo ken kuana agyaman kumalatan ta adda mang tulong nga
umangat ti panagbiag yun. God bless and to you and your family, sender. Nice story, good lesson, sender. I like your story ko na ni Judith Madamba. Hello kasin, Janice Barrios, dita Honoka, Hawaii. Ni Bobot Gani ko na your husband has a catfish brain. Utak paltat ka, no? He doesn't understand you, sender. Remo Jashir ko na sender Lani, may saka nga pagulidan nga ina. Ipaawat mo, kinilakay mo nga saan mo nagayatan nga na high blood ni boyfriend mo idi. Ket no saan ko mga natay, ibagam nga saan ko mga isot na asawam. Ket saan mo ita nga mapadasan ti kinarigat ti biyag. Tapno mapleng isuna ken maawatan na no naaramid mo't kasjay. Una yan, no hanggo mga natay, no hanggo man naatake ni Jomer, isuda ko mat nagkatuluyan, hangko mga dakay ken mundot nagasawa, angem baka din tumat, basta narikot. Kasi saan tumat nga dumteng kumadatili mga anak daken mundo. Oh, nagbali ko mati gasat da nga duwa. So nga mundo, saan mo ko mga panunutin ang tinapalabas, tinasisita ti agdama, ken agbababawi met ni Lani nga di na impud no adagos ken ka. Di siya malat pagbabawian na ket. Saan na yun? Saan nga nagbabawi isuna nga impadawat nat anak na? Kasi di jay, asin no nga ina, no talaga nga gipit. Mablangkot panunot na, maipadawat na jay anak na. Ang MT pagbabawian na, saan nang impudno ken ka anasapsapa? Di jay lain. Iso nga, pakawanem ko man ilani, ket sika, ibabam ta pride mo, kan eat your pride nga kunada. Aya, bayam ta pride mo. Pride, timang perdi ti relasyon. Life nowadays is hard, kung napin ni Judith Madamba. Helen Lubendino, ti aramidem sender ket ipaawat mo kinilakay mo nga saan nga dagi jay amum timang ted ti tulong no di ket jay anak mo. Nakita na ti rigat ti panagbiag tayo kunam ket baknang di jay anak ko kunam isu nga ket nat tumulong. Ayan. So hanay bagbaga nga agap. Siyempre agapulat ta ngamin kini ana kadi jay Sir Randy ken Ma'am Isabel. Dupay sika. JR Estabilio Sakli ko na ay mundo agpanunot ka man ket di tinasayaat kasla kala agpampanunot nga paltat. Agyaman ka gid dita adda anak na nga mangtulong ka na kayo. Helen Domingo Lobendino kunana no saan na kaya ti tumanggap ti tulong nila kay mo ket isikreto mlatan. Akit di madimanen akasin. In sikreto na lang arudan di panay padawat nat anak na isikreto naman ti panag awat na tulong madmadi. No saan na kahit nila kay na awaten na lata. Para ka, kita anak ko kunam. Hanga para keng ka kunam kini mundo. Ore, agapa kayo. Isko, aya. Iso kidit, iramam, ipamudyan, ti sigay, ta isot kanin, ti ikan. Baring no kaya, dang ikan, Ay, kaya danga kanin, dagiti ikan. Nenita San Juan, ipalpalawag mo nga, paulit-ulit ken lakay mo sender, baka malawlawagan met lang ti panunot na pride la unay kami, nagrigat lang aruden ti biyag. Wow, thank you so much, Tita Ingrid Carino. Another tupak. Ayan, thank you so much, Tita. Ayan. Opo, ayan, met sa detoy. Met sa detoy talagang suit ko. Once again, thank you so much, Tita Ingrid Carino. Ni Cesa Pablo Baclig, awan pateg tinaglabas mundo, ikatemta pride mon, bagbaga amlatan sender kadwam dagita anak mo. Dennis Tungpalan sender sukatam talakay mon nilakay kasin yung latan. Opo, desis Mari 5 anak ng kasin. Okay lang kanyak. Awan problema dayta. Siyak nga ti igatanga mon lani. No siyak ti pangisukatam, siyak ti isukat mo ken ni mundo. Siyak nga ti igatangam ti pa anan ti gamit apagkalapen ta inak agkalapen. Ta i-live ko latat pa nagkalap kon. Oh, adumi ti views na gayem nagkalap kem idi napanggam nakipagburak edi bubuos sulso na edi ay Domingo. Oh, adu latat views na siga. Ten agkalap latan at least no adaman mang tupak kanyak sa balin to pwede ti makalapan nga ikan. Oh. Tapos kalpasan na awen no kabayatan na mabalin pa irapin ti agshot. Oh. Nagmet nga biag daytan.
Ay, kasi ka nung inaldawin, Diyos ko. Ngam tayo ipa-dry cleaner nga ron. Man tikas nga anak kasi nyong amuna talyawin tinagapuan na ko na ni Crisaline Yagin Yakap when mayat karot na napintas ti pa ng padakkel nagiti nangampun keng kuana. Manang meri andudang ko na sender di kumakit agyaman ta asawam ta tulungan da kayo. Amuna kayo pailang nga sinapul ken tulungan dagita nangampun ken anak mo. Lalo ta anak mo sender pateltelamon nila kay mo ta mariingen deta na pride pa ilang mot awan mot ngord mabalin na pateltelam ka naon awom ti pateltel mo king kuana dati panalatan dati pagpanpanalat ikan panaem jeteltel na nonon hala nga maikat je pride na ya maikat pa ti anges nan maminsan nga awanen ay nag-adu ti aduman ti bimarat pidit nan kada ti nga problem of the day yan. Po, dati kong kunakon. Arlene Mendoza. Tupak keng ka, tupak. 50 stars. Napintas man wino saan ta suot mo, sir. Gwapo kalata ko na. What? Di may bagak latan kasi nyong ket nagwapo ka ita ken iti agnanayon ko na ni Marites Tejada. What? Sa bali mo di kiti ahang agbalaka din gud sa bali mo ti bagbagada. Kaslakan agtutubo kasi nyong deta suot mo ita agtutubo deti anak ko natan kabataan. Agtutubo deti ninunon sa mo din. Ellen G. Sanchez ko na sender bagam kanin na ta-pride na bareng aglabutab tangiwat na ti kinaardong na mas kayat na ti agrigat good luck and God bless umot kidi happy kayat na agrigat iraman na pa di kita anak yo iraman na kapay Diyos ko basit lang or ti makalkalapanan basit ti mapananan baka di pekit di makapanaking gan baka di na pa'y mapanat ta tilapia maun Helen Lobendino, orean niya, tikon kunam kasin ket panakpak nga talagang ti trademark mo. Balen may latan. Ayan, at least, ti panagibasa, ti panagarupyo kanya, ti panagamuyo kanya, nalaingak iti panakpak. Ngem ti aktual, saan gayam? Kasano nga nga may bagak nga nalaingak ti panakpak awam mo ten panakpaken ang pauning COVID tun ano ka ngamin nga mapaksyak ay awan ti basura kanarugit nga angin nga mapayakas kuy mete di kad maisudlin ket kasano kam nga sublipay gata tinadalus nga hello kasin Evelyn Salmo Baklig Soul happy watching ni Joy nabitin nakmet kasin nyo ngem saan nga iti panakpak tinakabitinak no diket tay pinagungit mo kumaitay ungtang kaman kunam ngem di mo met intuloy madiyo kami kayat nga makita no siyak ti agungit mga kasin. No siyak ti agungit kami aglabusak. Kaya pigis-pigisik ti badok aglabusak. Kahit yung arod nga makita dak nga lamo-lamo dito'y sangwanan nyo, dito'y live. Kasayak no makapungtutak, kasay no ang makuungetak. Kaslay din na minsan. Makuungetak launay. Naglabusak. Gapot pungpungtot ko, pati ti kasangsangok, pati ti ungdak, linabusak. Get, jakpay narnek anang labos, gapot pungpungtot ko, gapot unget ko. Tinudok-tudok ko. Kinagat-kagat ko, dagiti na duma-duma pasit ti bagina. Imbes nga agaray, wala na. Lalo kinungtan na magusgustuhan na. Umagusgustuhan na ng ungtak. Sino ng artisaan nga mga bad trip? Sino saan nga masuron? Ungtak na nga ro din. Kung na pala nga nakangiit, nakaisip. Tudok-tudokik na nga ro din. Imbes nga agaray. Kung na na. Iso nga tipo na may
Idi nakabado manen. Linabusak manen ti may kadwa agundaway. Tinudok-tudok ko manen ti may kadwa agundaway. Napapaot ti panagtudok ko yung wanan ng hampulos agaray. Hampulos nga agriri. Mas gusto na ng ungtak nga babautek, tutudok. Agpupungtudak lang nga din. So nga kayat nga agunget mga kasid. So ti pinigilak ti bagik itatay nga baka nga ungtang kaman sender kunak. Kasi amin no agunget sa mali. Maong tanak na ito. Maong tanak tata. Diyos ko. Another song. Inak ipaay patayab nga background tayo. Ayan. Hi! Franz Santiago. Tinasisita sender mo tinakyan ti ulo nila kay mo. Kunana, ipakat mo nga sila labos sender takanin da jay balangkoy na kunan floor available day. Hangga agung unget akasin yung isong karod, maribet blansya, pinigilak ti agunget, sabali no siya ti agunget. Aya, madi. Awamot nga tila, busak dito. Di dyan mot nga manikin ni Bella. Madimot awamot ti anana, di dyan awang palanggana na. Awang pesip-pitik nga bibig na. Awang tudukik, idjay na eh. Awang pe kagatik nga pasas. Hailey Andres, kunana. No, di na kaya't alaem latan sender ta inegosyom sa balin nga agsari-sari store ka, panunutem na kita anak mo, kunana. Joy, you look fabulous kasinyong when you wear that Americana. It's like you're going to marry a beautiful lady. Naitamat ti kong kunak. When, agpeso nga nakakastuya, kasla lamang nga kasar. Ang awam mat ti maikasar. Ata, awam mat talaga. Babaan nyo na tadi, kita ikaskasar. Ungta-untak latan. Umanay nga ungtak lata idan, urahan ko ikaskasar idan. Kurang akin ka Agsunita Sublianan na Oh baby ko Bilog ang mundo nila kay mo sender. Oscar Barcena ibagam ken lakay mo lani nga no saan na nga kayat nga awaten tatulong nga ijaya na da saan kan nga makikaidakin ka kay ken kuana. Mayat man ni jay. Kunam no saan mo maawat, no saan ka makaawat, nasisayaat saan mo nga panpanaen titilapyak kunam. Kitakman ita. O sige kunano met. Sa bali nga tilapia at panaik ko na. Ay, sige ko na, padawat mo. Padawat mo. Bale, panpana tilapia. Babayam na tata tilapia mo. Baby ko Ami Domingo, nice story ngem saan nga makaawat ni mundo. Tito Bay, pogi ken napinpintas met dagiti adda ti likod ti kamera. Ay. Baby ko Sally Singson, no siyak ti asawa na dayta pinatiltilakon sender. Problema da kanumot ti mangpana digiti tilapia da. Maawan tot pride nan ton agsagaba. Ya dayon ni apo agsakit ken ngangabit ti biag na. Isuntot pa kaamiris nat pride na no awan tot pagkautan nan Sublianan na Oh baby Thank you once again Mami Ingrid Carino. Baby ko Baby ko Antianak Tuyayat ko Ni Evelyn Salmo Bakliksol na erugi kasin diretso uray tay idikal man laeng. Ang yaman Tinakur Ayun. Tunamit ni Freda Sabado Reyes, mulingling ka nga mundo. Grasya daytan di mo kayat para mat kadagita anak yu agpanunot ka. Baby ko Ana dati kayat mo maris tihada, kayat mo ungtang kamet. Ay, may ka dito ita ungtang ka. Delikado kan maungtang ka. No sakti agungot ko nakta, sakti agpungtot, delikado ko na. Alright mga kasin, no magustuhan nyo lagi dito nga baro nga schedule tayo ti programa. I-komento nyo laeng da dito pangibasaran ni mitlaeng. Adala tamat digiti saan nga
mangayat adam kem no kaadwan ket mangayat alakit pipinasensya tayo datay ti agad-just basit ket adu di kiti ag-request mo nga isapsapa mi gaputa mapuyatan da unay. Mabalin tayo nga i-replay no ka mga kasin. Ay ag-meet halfway tayo latan tapno ti kasta para iti convenience iti amin nga maseknan da ito inukuan. Okay? Kaya sapay kumata nakaanay manen nga liwliwa kada kayo dati nagbalin nga programa mi dati kankanta itatay alas 11:30 tapos idikal man laeng ken problem of the day. Ayan, tuloy-tuloy DJ non-stop DJ adalang di pa nagputed na dati kalpas ti kanta. Ngem DJ talaga nga maliwliwa ang kayo nakaanay met siguron. Thank you Marod. Kadigiti imunonan nga nagservi kada tayo. Digiti dalu-daldu awan ni Clarence nagawid ngamin ni Regine May Gonzaga ni Jessica Edra. Gusto natin ni Manong Lito Guerrero, ni Andre Nathaniel Ruiz, ni Jonah, ni Jappy, ni sino pa itada ita? Ken Tunumutibiyang, ni Manong Nemi, ni Daddy. Yan, Nemi Ruiz. Ito yung idikal manlaeng. Agyaman kami, kadigit aming sponsors amin nga naayat at tumultulong kada kami dito in Nemars Studio. Into na Rabii, Uncle Mission Alright, alas 8:30 ti Rabii. Into na Bigat Met, alas 8:30, Dear Manong Nemi. Thank you kadigiti sponsors meet kang kanta, digiti ag-60 stars, mang tuptupak kada kami, nastamiten kada kay amin nga mag-share ken kanayon nga agbuya. Thank you, into no bigat manen, dati nga schedule tayo manen ang masurot into no bigat, alas 11:30 pagrugyan na dati KIK, kan kanta, salsala, pakpakatawa, idikal man laeng ken problem of the day. Mga bata, klayangan iti may nga ayog pamakada, kahit isagot ko man dati para kini problem of the day. Sender nga ni Lani iti Ilocos Norte. Anyat mayat diti kanta ni Clarence wenno ni Regine diti kanta para kadigiti nanang. Ayan, nanang ko. Sponsored by Nemars Angels Group in Hong Kong para katakay amin nga nanang. Kas tiko nada may nga ulidan ni problem sender nga ina. Ayan. Yes, I like this time kasi nyong. Thank you so much ko na ni Tita Rosita Ibuska. Wen, adday na J West Coast, Canada ngamin. Iso nga may mayat kadakwada, makabuya da. Handa ko ni mapuyatan. Yolanda Abuyog, may mayat kasi hindi kas nga oras, di pa nagprograma yo. Ore ni Freda Sabado Reyes. Isap-sapa konti, agreeing. Mayat. Kasin Arlene Mendoza, inaldaw no kwa Monday to Saturday. Linggo lang ang panakpak. Ay, ang pahinga ko na kuma. Makada karon din mga kasin, sabi ko nakaanay datan problem sender nga pakalawlawagan ti panunot mo tapno no makasarita man sayat nila kay mo ket maurnos to metlaeng ti urnos ti pamilyayo. Okay? See you again tomorrow. Goodbye ken good night kada kay amin nga maturugen. Na isang sangayan ka Thank you kini Georgie Sabalo, Imelda Piga, kasamitin kini Marcel Yanto Pasyon, ni Cesa Pablo Baclig. Thank you pa kini Yolanda Abuyog, ni Tito Quirino Alcantara, kunam matlano adda kayam apo ka mundo, agregregat kay lang arude, nagpanunot ka. Rowena Daldesagon, Marites Tejada, Crislin Yagin Yakap, Juan Mina, and also kini Celia Collado. Thank you pa kini Evelyn Salmo Baclig, Soul Flor, Abelia Borde, Remo Jashir, kasin Joel S. Sadiwa, Emily Marcos, ti California, kastamiten kasin Riz Culio, ni Manong Ronald Albayal Decano. Thank you pa kada Mami Edita Sablay ken Tita Felidison. Thank you pa kini Auntie Tina Ballesteros Ruiz ken Uncle Perlito Ruiz, Tito Quirino ken Tita Minda Alcantara. Nagigati Honoka Nemars Group, PSCCC Nemars Group, Nemars Group in Hawaii, Nemars Angels Group in Hong Kong, KIK Fanny Krong Krong Beauties, kastameten kadigiti Macau Angels ken Auntie Pinings Angels. Thank you bye ken Tito Bay ni Angelita Paggaw. Tinto pulos maga